ene na busua pani omo beba ti ma me mpatro adwada beba bi enti oba said ekwanya wo hunu se woni ni kunu da obedo omo ntem no and their voice no ha voice no lie na wa kire why okay enti no nyano ya bese ato haso okay ahaya Akoma 87.9 mo fanche ya mo hwe Facebook live no yesremu a mo fanche free juada no e ba ne de mo bre e wo Facebook no so mo bre pa ne YouTube no so mo fanche ya na se me ka se ye engineer Timoji na ho den edumi kura ye te kokora yesremu adawro ma mo fanche ya odoni nti mo fanche ya na afem se me na mfo ne busu no obaye ana okeka no nsamanti pia bonte no se awo abige wo beta de mami din aba betena se mami se ma hade amo next time wo ka was ma hwaso ka was na fa mami din mbiem anya sa me bu eplepla na so akwanya den na me sa so ne be me sa ka bombiem na dan na atiti na be ma ne de wa famu no ma na me dwin se bia akola na wo yentamu ne ntino de bibia bebia na ase midimani ato akola no na mami sai ne be me sa ko tena bia Emmanuel wo sign ne kokotena esa tena bia ma me dan na me dan me ya me dim sika hai no numu na boy ne ba no ono ma ba beda nti echenu dabi o se dan me se dan na me dim sika hai na on face ka so wan ye no enu amu na oba na ono ma ba beda wo oba ono beda wo dan nim dan nim sabe mo fa obedu wo dan nim pa chai first day ko be me dem class ade what snass esu odem ho no say onimi say me ntumi ha dan enso metumi afight a ha dan na ne be dan mo na ma na me do no na me ye san ne etnae afi minute na mo kwa mo do ne tese ni a mo nkyere me na me ntumi no sa mo kwa mo do ne ye de edi na wo do edi na wo de do because one omo wa brabom on support o on hwa wo ba wonye bibi enti edie na ma wo de do no tell me man pacho ande Debi kire me edie na ma wo de do no edie na wo ne ho edie no wo ma bibie ni ne ho ba se opem na minute che 2017 mu ana minute na ye nti ase na makwa kodo no wo obi 2017 on show o ma usika on show ba wonye ohwe na woni natena cha no wado no sister and mistake am I no and my mistake wonu da mani ye wo de nti na wo do no na ka kire me eno ma can you play kire me because one be ma won hwe wo de esi den na wo ko do no nti die nti na do no kire me akola no wo yentem nti wonu da mani ye de me bo a sister pacha oya de won pem meboa mani abri o pacha enyi no enti na wo do no akora oda mo ntam de fa ho no odo onu da mane ko ho onu da mane ye ode odo no aba bi egina no no so beka ba yenim na enye no a pacha mante pacha eno a pacha feelings na wosi wusu adonhwere miensa donhwere mienu meboa 3-4 rounds sisimuden ne be maso e fele enu a na sese mo nsemu na mo keka wa bontene ya no na mo de be ma tietia abetua ana de ne be maso na edaha na o mata ata esika wa ha na obisa se menko be ma kese na menko sika na odwane ko be ma kese de ne be maso edam ne wo butiri mo to aso e nti etituana first match menno ho ase akasakasa crack sisi enteman de me forget say avide dako akone sa yare biem ewo January mu hono ta akone yare ye no na me se ma akone yare o se fa no ko hospital na me no ko anwem clinic wa back wa ma misika me na me dim sika ko no ka che me se me kona se sika na anso me misika am de kona anso me frɛ no na ofa bi ma me na me so okay me de akone ko duru anwem clinic ko me frɛ boy frɛ boy ya amfa me call na me say this come dey ko mu 50 cedi me ka koye lab na so for enso na me sa mechi e ko ntimi tina ka mu aye me ko fia na ofrɛ me so when am so
me go dada me fro one fa call no as na me buofu na me de me bo ma dwen ma no tim be fie no ana me ko enumle me ko bi ote na me ko sinyima akura na adenta me de akura no wo si me fa akura no ko hospital maka je sa akura no yare na fa akura me miskan fa anko ka se me nko af me go do me fra wa wo mfa me ko me do fi outside from me say akura stina no ho nto no ti ba be jiska me fra wa se me ni bi no wa dem afi na me ko jan na ho fo nchen ti ko am se wo ni bi de ajoba dem no ompia bo nti o se me ni ho na me sa wo ni wo de a na me do ba ni si o na fo nchen na mai de meja no ho na fo no ko to eduro ma akola no ti me ja akora no ho no na me ko te sister one ko te fiche se me hwese boy no be pie free ne na fo ndem ho aba afi me te wa me hu se wa betam akola na o de ni dream nka ko ne ma me wo sisi echi na me di na chi so on fa me ba ne ma me ti me ne kwa me odi me chi me di na chi dika sa na me ko pie o mu fie ho no na wo de akora ko hye mu valanda na wa so wo bo me ana wo bo me na Akoma pe if you for more de on pata na de twa so me ko fi nti se be ma no de na onyema because akora no ahwe so sign de akọ wode ababiem August Akoma FM 87.9 Kumasi August bomodia na eka ye ho e wo Facebook live Akoma 87.9 Facebook live Akoma 87.9 and YouTube eye Akoma 879 YouTube eye Akoma 879 enu nti bomodia na join ye se ubehwe ne television eye Onua TV and afa Rabi 1 TV Onua TV and Rabi 1 TV bomodia na ehwe woso na bibia entumi enya kama na adano na meka kire wo se bra ho ase emfa woni wusika wo emfa woni Akoma FM 87.9 Kumasi sanya wasisie adaworoma se woni mu se wajapade no anase wusika no a wanya no entimi embraibu owu a bra ho ase se wodi opa ukọ mortuary na wakọ hunu mortuary attendants no ukọ no abisa wo se anyebia no wo mu omuwu na yede wo mu behye mortuary hase no mortuary no ye wo class ana like hase de the president for na shaha hase de ye de escafo bank managers na shaha hase de no nye nti hiafo na yede o shaha bisa mortuary attendants no Akoma FM 87.9 Kumasi for the ruling class ewo mortuary bisa wo mo ye nyina ye ko ho na yede ye hye enu nti koso a se obebra ho ase amanipa eni wo bibia sanse wuntumi embribe owuo nyame ensha papa na programming wo hwa na che se ebetwa ne ho fre de ewo Otaibo Radio Modern Ghana USA abrechimemu na Big Love Radio onum ewo Spain edem Adepa Information Center ewo Kotwi Afetia Free FM 97.5 omo ewo Tachima manager dachi he wa 87.9 Kumasi Rabi 1 TV ewo multi TV ne so Rabi 1 TV ubenya bi ahwe ewo multi TV ne so sanso na Onua TV so ubenya bi ahwe ewo ho Onua TV ubetumi ahwe bi ewo ho na ewurawura tokuro mantwa ne ntwo no bi emu enu nti ba bia wo bia no ubenya Rabi 1 TV ahwe wo hwe na wo sache na ema na wanya Onua TV so na eno so wahwe ewo so menua bema aduana ba wode ato fans of Akoma mu nsam so was time aso Maa Akos great family ode ato ho was time aso za pepe and charity foundation wa so ede ato ho menua ba abenaje papa bi abena so ede ato happy home ebusua no so ebusuakuo no eso WhatsApp group no eno nti monkoso anamon share ewo ho sanso na Akoma mu nsam platform no eno so eda ho nti ubetumi ahwe ebi enso ewo ho wo hwe no na wo hwe Niki Pizza Fan Club nso eda so Niki Pizza Fan Club eda so ewo ho eno nti ho nso ubetumi ahwe bi na bibia ayekama na Pedro
Pedro Medina Cruz was watching you live and clear inside 87.9 Indianapolis. Hey, Kumasi Tanoso, boy, Indianapolis. Nyaminsha Papa Pedro. Nana Henry Ochre Alizo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akumemusem. Keep sharing. Ruthie White Channel also please invite and share. Ruthie White Channel or your top fan also please invite and share. Mon share my Ajua Money One also please greetings to you all. Hope all is well. Nyamiatum na kutili was but this was yesterday's stories. Yeah, my playback. Afeni ya dinner dear brewo. Kofi Emmanuel was I'm watching you live from Italy. Amalina, good afternoon to you all. Good afternoon, Amma. Ajuamoni One was have missed yesterday's show. Oh yeah, you missed it. Now, Ruthie White Channel was stars. Or the stars bebra begu na say moma ya more stars. No. And untimonko so Solomon Kwabna Efa ejina so Monshe Emaya Kevin Roger Brown wejina so Presla every year ejina so minia ejenim Boat Benjamin Enna Gladys Toga Robert Enwusi Janet Kumsen Edino Dosso and until Aircon Yabebo Edini Akoma 87.9 Facebook 87.9 and a YouTube Akoma 879 Bomodiana Shalink and the first story no Piwak Natural the 3P Gallic Meshaba and I feel grofine Emojadro Papa no Yanko na many Ruth Dramina Enkwadi Enkomo Ruth I want the and I want your meme monitor into one year. Wash manim na yanim come. Ruth. Ma'am, why are you confused? A patro dabi. Na pom to say we patro area bokons anya bokos. Anya bokos I won't know. Patro. And near my Akoma FM 87.9 Kumasi. Patro me for boss na me kumasi se me ba be deeper. It's me be kumasi na me ba bantman of minya kenkeju me bi wo. Ti kenkeju na me yen na me yare na me ntimi nko. Be 2 weeks na me kwa na America se no be for obi ahyem. Ti na kenkeju manum na abrante bi ba hoso wo pe me wan kan si menim no ka kire sister bi wo fie so nim sister no. Na sister ne kan me ma sister no. Sister ne kan me ma kojo na me mo ya lesbian. Me patro dabi. Ana sister ne come ma be ma na ba be peme no enti man ko adwuma 2 weeks nipa na ye na obefe nipa foforo se na me yare nti na me se ne sade me be obo asabe bo parents na me yare ana so wo fie o north enti me no kwatena north j-line na me no kwatena north j-line na wonya adwuma na me no bi na ye kwankwan adwuma okay north j-line Bantman north j-line so intereso ti kwankwan adwuma ni pakora na 15 cedis a day 15 cedis na also anya adwuma bi focus f me water Ken West it's no need card beko ti me ko bi agisa me ma 10 cedis na 5 cedis na medi eno so me bo so me bi no aduane enti de bia me so ma cha me ko adwuma na ma me bi wo fi o mabusu ni ka se be ma ne nya ne so ba ne me enti me ni njai ti de no wo yinsam no makoma me Akoma FM 87.9 Kumasi ti sa ye wie pe me connect wa masa akode no makorapo ye benya sikantem enti to obu ase enye se yin makoma bad on se de misika sa na ye ntine ye muko fie no wo se hwan na se patro no na busu ni to aduane wo fie ono ka se enye be ma ne so ba enemy enti me ni njai so mo me kro me ko adwuma me ni fie me bebia no mo akona kwa ntokwa bebre me bai wase so ne me refrefo ne konya dan wo new site before do bebu so kotna before bebu still no onye adwuma me na me ko adwum me bai ma o maame patro be ma na me netene maame se ye dua ya garden we feature no obi abetwitwa body na friend na me na me twitwa body no kodwa me so me sorry me ko ton sonwume na me be fie ewie bi me da ho ama nkwa adwuma na maame obi bopuno minim se maame na o said no bebo opuno man bi na nteme ntime nsesa me nyoma na me free edan nim sometimes na me nyim na me sesa me na me ko bebia me ton suo ni se me da ho nom ese asem no wasi akire enti no patro me madam for bi me nua bi a friend Ruth enti no within no me remfi odamakoma so pa enti wasem no ya botre ye pese ye nya ensam ni ye so hunu na ye ka na ye hunu se de besi aka nafa emubu so start kan kwanya wo fa su kwhia no yi no one by one step by step so when se de sitie no na ye ntumi ni akire ye ni ye hunu ne ye beka ya ye de beboa
Enti o ma me ne so be bo prumem bi ni. Enti o ma me ne ba ne ntina. Meanwhile na me nyimbe 1 month. Ma me ne se o ma ne ba ne nje. Se obebo me mbu ni me so me nya ne hwe na me kɔtu na ma namfofo bi omuto nsuo no mo de mo da kromo. Kate ya hon contain si wo mo da ntam no mo ne dem. Enti me ba na me fro se de o ma me wo no ma me se wantimi anka hwe na so beba no ma beka so na me kasa ya. Nti ewo mo no nipa no nya adwuma ntimi na me ye adwuma e de kɔ hospitals ni ade. Nti nipa na me kwat sua ne so contain ni say oni mebusuani bia nti wo be ma no say wo ba na wo be hwe nipa na because obi abaye we nim ne busu ntimi nje ne ntina. Wo ka kire ma me ne say wa kwa so ma so fo ne say me kɔ wo amewu. Enti wunsi wo ana ma me no so say me so ni mebusuani bia ntimi nkɔ. Still am the Kate abonti so me namfo na me ton so na me nya sika me kɔ me na nam hokɔ we ti mo na me ba ne ho atwa so me sa ba be ye adwuma ana oba be me ton so be pa atwa so me sa na wo ntina be ma ne aboni din pa atwa de kwajo pa atwa din adodo na ndi ni ekoko ye DJ koko o ye DJ me pa atwa din adodo na me bo station ben me pa atwa obo eyi ase okay eyi ase DJ okay yankwe me pa atwa nti me ba na me be wo no ana osa di mechi ba bebia me adwuma na ose me fa bibia anche no sa na me betena still na wonye adwuma still na ose me gya no onye skanya adwuma enti me to nsuo na obegya akra no so de na ekɔ mo adwuma ti ya kakra na ode na bre we fa so obegye ni ben 9 ebo be 3 na ode na bre me na mama mu chop me se bia 20 cedis a me madam jama mama se no benye bia 20 na ode ti de bi mo hwa na se no be bi tobo wo rapido do ya wom be hu se wani ase atete ne suo enti tobo asem no mekra ebi okra mente na ebu afaso na ne owa abonte mekra mete amehwe no mpo no ebu amente na ebu afaso tobo obi etie tobo ko enti pa cho me wo dwom no ebo 8 me koto de ehu na me madam baba bedware na baba bedwe se ni mu odu se na me ho be ha me ameto ne ma no se bia obedwe no konti obedwe ne be 3 weeks se da ko de ba na me se wa che dodo ana o se de ne koma wo ma me hwan so me we no ma me enim akra ne da mama kuma so anka be ma ne nso nim ne ba ne da ana o de wo se o de akra na koma ma me se me fa akra ne ma na me nya adwuma na me ho ha na me se akra ne nso me fa ne ma e ma me ho ha because me mama wantimi antosam na kin so ba akra se me nje ti me fa akra ne ma no nti me da man fa nya asem so beji bia na me de na ma nti me be 4 days na on buy ana me say na 4 days into me ja akra ma me ho ha na so mo de machines ko bebi ko bo eyie e wo pro eyie ase na me say ne wo ba me siro hia me na beji no hia no be na me say o ba we say wakoye adwuma amaska wo ntu ba so discuss akra nsa man sa na ode na ba o sa me ka sa ni so na adwen so ma me pese o ja akra na me pese me de man nti me ka sa na ode akra ko mo ma me no me hu akra ni bi na me be ade be 4 days time me hwehwe na me hu na me de betom na nanim obo ase so mo nke me say ne be ya me hu akra no because me ko na adwuma bia no adwane say akra no mfa ne man because me say me mfa ne mama me say na o ma no pese me de ne man no o ma me hu akra ne da ana me ba Kate and croissant o ma me te santase Kate and santase kwan bia wa we ten si describe en say san akọ no we bi beka we ntimi me hwe akra ti me mfa me ba mamo ana odwane sa mama manenka sanwe ko to aso Ruth super hini wa hunu ha super Debbie the papa to boma no ne kasa na kwantentem ni na nya ono a se no buy me hu se de osika sa super hini no Ruth shahoden mensu why ensu shahoden ni ni ko mama me de mam se me wa me fa nkra me ba no ana wunya adwe bo ke no extra se this sort of forms ana me say some man beton some man mo bo ke time this can mo se fa kwata forms no Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enwa ena wasongo so awutie no edem ha yareho enu nti bomode ne bra Facebook live Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 asam no eshi ebufu areho sana akoye eshi ebufu esan yareho Ruth yankwe Ruth pacho miss nti o man no sabe pa macho se de ACBI me fa nche ne sant na ya wo ba akwa wo ha na nye ana ofem na na mo bo asna ne na mo kasa na bibia to odin nti me pacho be ma na me ne ti no na me hu ne me bi ono ho anye ana me fere so se me ka che nti bi ono ne efri oto eda ne so ye nyina ne di akwa na me ka kire no so sorry o ntwitwi ne se be ma be
Pacho be mama we kojo na dodo na nim se friend koko no. Koko. Pacho be 4 days no chichi ne se. Hey. 1 week no ndware. Ebiem. Pacho ntimi ne ko mama me. Detobo. Yes DJ. And one year day. Pacho be 4 days no chichi ne se da. 4 days. Pacho. On chichi ne se. And ade ebiem. 1 week to be won ndware nti spray no tutugu ne ho. Spray the kankan. Yes akra na scent no. Smell ne ye different. A bon cra chance na won fa spray go. Wunyare na tutu spray de agu wunyai. 4 days no nyare. Koko DJ. Me pacho ne boxer esa na boxer na sinti if you nso nipa to means me hata boxer ne wo abonten. This am hata boxer no wo fine so na se gate achi. Nti esa na meta nti means just am cheche de kwhye ball na me fi jomba na to bi abre no. Yeah, so da bi mintie wo nwie. Me pacho me say. Oh sorry onjichi ne sen. On drive 4 days no on drive obetu to spray gu ne ho. Koko. But trying the boxer means me hata so ani pe go fi o me ferry. Ti just me hata boxer no fan so na se gate achi. Oba no beto se the boxer na bi ni na me say I time na means nti matogo for na ni bu ofu. Say no bu for na me ko ma me boxer ka ma ban ko onya aboto bi say route dey na bae. Na me chechem say me bia say ni say na nipa na ye. Me kwa impanyifo oba na ofre impanyifo bi ofie no me say asem. Na me shada yes ma. Kojo sorry o ndware o manka boxer ne sene kra no ka che me say o ba ne de ompe ondi ni hu ni ompe dware dada na o dware na o yare o so ne ba ne dware na o yare ayi koko na do me friends me pa cho ni dia minima ya lenkon ma me lenkon me pa chan Abraham Lincoln asefo ana me pa cho ma me lenkon se ne ba koko dware na o ye dan na o yare on pay dware woni ni huni o dware ana o yare na o yare enti doctor for certify say ni se koko dware because dware o be yare oh really me patcho me o yare kra ma se bibi gu ni be ma ntina mi ntimi ni nya bibia ntimi ni na nya bibia nso na ye ntokwa me patcho wontumi ni nya bibia no ya ha no ya nyini ya nka se boni pen but wontumi ni nya bibia no ye nti ase sister manya brio me patcho mint minene na sana me kana kese ni enko patcho mint minene nda interesa na aya ntokwa nti o ma me nso ton etu aduro nufu aduro ne sa emema ho enronro no ni white ana me se ne o ma me ton me dia ko ma me ho ne kwa ka kire ne se ne hawo o so ma me de offer ana me se ne enko drugstore o se drugstore so ni pegu offer nti me ana me ko okrom ana sister na me di etu nanim kire me paste bi edi twitwi ese be ma o se aye white na me ko to paste ne sa memedro to aso na me ko to paste ne sa memedro but your paste ne ko di twitwi papa ne say 2 weeks time when you train your best say o twitwi no wan so won twitwi biem yes the powder ni so yes sparing it ni so just me am twitwi ma de me to konkon papa ne say 250 me to aso 4 times 5 times and kra me to no twitwi ana dro no sumi ana me to ma ko to dro no say won fa me twitwi ne sen so so on twitwi ba ku me no on twitwi be just me am use ade dro no but onne ne yes success so a onne ne dam pamu agudie opeso okisi sen so ne sen okisi no patcho ne sen yan na dem so kwa ne ba na o se ma bank onya abotre no busa me cheche ono so nya abotre ma me cheche na no mo oka me oh Debbie mami sa mama wobi e won twetwe ne sen ya me shada de to ne nanfofo bi omo se omo na mo mpese omo ka kire no so bia ne ntokwa ba nto mo ntimi nka kire no on asema me kan ti nanfofo no kra hu se ne no mbon but omo ntumi nka kire no be omo ka obey offended patcho kra to aso ente ba sanya kan case na we na ma wa ba nti wo ka se wo ko na abo na me se so ti new site ni be o ti da no pa na ko no se chenchi na wo be ko nti na kojo ni kojo kwan kokoo no ana obi ti fe obo na ni chem se mi sumi kojo kwan ye nya se nye fe na ye kojo kwan no ye drew soro kakaka ni dra be poja nti no ka che me say ne ba kojo ne amene ne tini wonya oba o ne ba be ware nti metimi ni oba akro na tena dan mu a ana me sumi timi ni me kran tena dan ba akum ana akwa na mama ni mi so ka na maka say because they asam na oka no menya no me ton makoma ye me gise oka me kebiche no oka na msama no reply akwa na mama na bo me nuzan ba no so tuni ya wo me mama lenko ayo bondi mama pacho mama lenko mi ni dan dodo na friend lenko no otuni na ya wo me ehọ no kra ni pegu mama ma mo bo me ma nko ye case no mama sad ma ko suntre so police station sam kwa ye case ye kwa mama na no de den na police no ka sam mama about am wo no chief so e bai
so chief aso ba the police for yes mama the odo ba na chief aso ba dia usu kofi na me kofi because mama boy ni hu mani ma na o twi me no megwa bonte na mama no so kotopia water mensa otia no no otutu pia water na gusua na odi bi egu form na o twi ne to asom ensem no kan minti ne nka to wo boko wo kotopia water eye den wo de ye den wo hene fa chekere me pacho efia ye han ado ato red house okotopia water 20 pesos then yensa ana oteba akono otutu egusuro na aka mienu no asa ateba akono otutu egusuro nti last one e kai na ote no di go form no page na atari nti ina ehye na atari na so ote na so na o twi ne to ase wotna ensuo ni wotna ensuo ni blenkon ma blenkon ni tine on pacho sai so fami ko say preach wo kete nti case ni sis no be ese ma me no preach wo kete na asa be bodua no hu so fami o yesa enti odi nsuo no gu fam na wotim no opa ne to ase ena no wo twi ne to ase o twi ne to ase fi obi apata na wontie ensem be na no wo twi ne to ase no okeka pacho no okeka asetons kasa bi mente kasa ne rabbit kasa bi na okeka ka no twi ne to ase wo no ase wa ye den ti a okoto nsuo no edi bi gu soro keka ansam de bi gu fam etena so twe etwe ne to ase o se ne ba ne so akwa asoro mo se me wo amewu enti me ma me mebusu afo peso mu ku ne hye no enti ne ba ne kasa na me kasa na o de o ma me peso obeku ahye enti na ma me ne yes ase me ne ba ne kasa ma me ebe fo me so peso no so kasa ma me ebe fo na ma ne ba fi obe yes ade no okay to aso e pa twa enti yes na me ba boase eduane chechere ebe ke bo me na mama ne ye de ba here from na omu mba no enti mo de se o from so omunye den patwe from say omu mba ni se asem na eduane onda ne me na me ba na akwa kodi no so me je me besi se so me san so nyim so o hye me mama wo na sa akwa ne se nye ne ba me wuwi onye die ne e ma me na me pese me ka kire ni enti wonyim aboso me say e patwe 2 months boy ni mpodi waje no mama ndi oso ma ne ba ne nje die ti no so mo ne ba ne nye o se o ka se mebusu o ka osofo ne se to aso okọ sofo ne se me ebe ifo am so me ka se me ntimi bo ma me be no be bo ma me be nti o se me maka so ebe ifo nti o ma ne ba ne nje nyinse sofo ne se wo na ye be ifo na so ma me na ye be ifo sofo on na se sofo ne se ba me de me ntim free sofo no ko na o se okọ aso na sofo ne se aso kra me kobi sofo ne se me ma me peso mu ku me hye no ana mga se na o de o ma me peso mbeku wa hye na nti na mama me ne be bodua na o so ma ne ba ne so nje nyinse enti se woni no se ye o hye ye from ka ho a oni ne wo ma sen ipa so ka ho mi nu oni ne wo ma me nu okay emprendudo o sen na koko epam wo ma wo ko ya wo san be pa wa chewa wo san ko to di na chie me pa so me ni free new site feel be bu na ma me ka se me twa board na mo be 2 months na be tunto nsu enti me nya be 7 to 8 months na me nya 6 months na me start crack hospital na me ba me free aka mama wo aka be 2 months so na ma me ba chechere ni na ne once the crane akra me na me hwe no ti case ni ba sam ka se wa ma akra ni ska ma ne fa akra ne ba na odi akra no ko mo ma me one minyimo hospital be so nim de ne ba no odi me wo na ska me wo ye ba me nsem na is 4.2 ni sika akra ni di nya 9 months am di nyim nyina hospital ni 4.2 ni sika be di me ho ano okay enti ebra ase atete ne ba ya wo de ko wo na ho se wo ko akwa wo no wo ko wo ba ya branche ne sa de chopa ba ye se Ruth way ma yen science na fambo ne chem no wo bo wo nana mo bre wo ho no eni akra ne ho amane asa na wo ne no kotena me pa cho de bi me pa cho jana manon kana se mo wi abeba so wo bo mama ne ye ansa na wo san che no me pa cho de bi na me hunu se me do no na me sane na oba ko nti opa ono an frame na no nka bi america enye nti o frame na opam na acho be 5 hours credit no de pam na acho nti ase ye adwuma nti na me nim so side ni bi okay nti na odo no me pa cho no nti na mama e ba isi say de be ma won twitwire ne se 4 days be ma won pa adware ye yes abene nam kra na me feri nso nti sit down na wo don because me ntiase na me so be me ko fa na nyesa me ko me kro me sa me kwa akọ na ye senior ma idas e bia ne ma me si ana bi obi eye nsuo ba na me nifi no bi eye gura be mama me a na bia me hwie gu mpaso me bebo me se bia nsuo ba ntimi ko dware abansa ma bebo bon me ba no ada ne o ma no so na ne hu fi fra side just me sa so tena ne ma no si me bo wo ne tena enya asan na wo hu sa ne ma nketenketi wo ne ho pacho me na tena 6 to 7 years ni me na tena 3 years ansa na me hu me ko me ba me hu se ni se na wo enti
3 years no one ne try no eba 1 year 2 years ni nyina no na odi ni huni odware otwitwi ne sen ne boxer shorts odi ni me pacho yo bia on hye den di ne huni ni sa but na me de na ba ne sen no nyoma no kra de mi sina ne sen no ene asem no boxer ne bi wo ho enso on hye boxer no ebi go say bi unjare kra wo de sesa no on hye obeso eno an obeso boxer ni 1 week na boxer ne hye me so esa na me time means me sigi sam de chiri hye ball otumi hye boxers 1 week boxer ba ko o toilet no pepa ntro wo hye wo jan frama gumu wo dwonso a ebi ka ne be ma no ni nyina gumu 1 week ade wo ntimi ne na ntrase aka nche wo no wo ye oba asa ne ma no ompe enti se mu be koso abobra ne de a ene onye ne emayiye kakrama one ne tenase me pacho me catch na oye be 3 days a onye biem this sister na otoy dan so na maka acha na stand cross wa bre na onya cross penyu 27 years dey be just obi catch say twitwi si ansa na twitwi last week bi ba ha o enti se dia fe na epiepie ba last week bi ba ha okra wo de na wotwe we de bosum yenu on twitwi onware no wo de hia ba ne sa na dia menti ase nie okay wo hia no na wo ne start se mutu anamo no na ne nsachi ye ne sika se mu ye me pacho yo bia ni sechi obi dia od be mo bai edwuma ne ebi ni ho nti me court na o me anopa bia edwuma me ye nso na me to ne fa so bi ani so menye scan bia 40 cd 50 cd anopa bia gese me ma ni 20 cds wasa awo baba kwa ka mo de ho tina wo hwe ba pani pacho ba pani do ho ma me ho nto ma me hu no nti na eska bia nko because me le bia kwa sese wuwu kwa edwuma nti me ma ni 20 cds enti wanya ba pani aka o ma ne ho wona ahwe no me pacho I good enti na odo no mi hye da bisa wanya because me pe ba bi odo ni free ba he be ma no o ma usika etru bia wona ma ne sika ontwitwi ne sen onware boxer shorts 1 week ye beba ho ni nyina achi odo no efia na mutimu edan no na mutimu no hwan na haye me pacho dan ndio oye adwuma ana ka chen master ni se onfa ni sika ne mbo no onfa han dan ma no beto han dan na minim dan mo ho sa tam na onya magie akra no oba me ho se opeska toka peta sem ama ma ne 40 cedi se 1 because akra ka minye sika kese ti 40 cedi sam dem na ne toka pet e wo dan ni enti ne die wom na die wom me pacho dan ni de misiken carpet na me to man is to so na han dan no to carpet sem na tama wo ba ye osa be pa wo che no ono afie ne dan mu na wo try da omutu ni free no north na ne ete no no da came even kono padi so be bomb me mama ne kokko sika mtimi na wo maame ade no ntimi from maame say o maame kra ote santa se chembe ho ntimi nda ho a wo da came wo so maame kunu no ko maame kunu ne be pam no ti came no da na no pa bia meto adwanam de mika brain nam de akra na ka no na enwumre o ma sabe na mape etobi ko ba me semfo bi ndi wechi unim se ye niska o ba so na sa na fufo mienu mien se disem so meto bi mintimi nto e ma na minja nkayefo no disem meto na masa to bi ama wo mu o da ka mu eno no wono ne ka wade ye adwuma ana ka wo mu instrument ne gumu ka instrument ni ko ye adwuma o pack gumu eno na odem na eni na ayisa ayase DJ no akobo ni sika no wade ye dan a wo da ka mu ya wo san ba ye no wo na wo san bo na ko homa enti se wo de moba ne gya no a wo ba ni sika mpacho asem oka chem ne se o ma amenyem 13 years ni on nti o mo so m koyo ma me operation enti obo sika na no ana m so metin na so ma me de means me hwe so ma me nti obo sika na fa ko o mo koyo ma me operation no ma ya akora no mo ya me no niti se o ma me no we de ma me lenko anyem 13 years ni Mr. Daniel Wusu, finance officer Askra Assembly ye papa nyame nhyira wate yasusu obi kra de ne nsaka wafidie no akotwa wo bedwa no nya kotoketwa akoma mu nsam dwumadi ofani agro enti Mr. Daniels Owusu finance officer Askra Assembly papa ye twa prese nyame nhyira papa enti no mebo odo no ano ye mehye dodo sister now kyira medie enti a wodo koko adekura mani do be wura wo mu kyira me nitio me patuna minim se onye adwuma na oye adwuma focus FM ne de ye bi e be fa enti na ma me ye adwuma na me mani bi so onfa nkwa adwuma no
no ye adwuma focus FM me baby we say what campus wo some say dey ye adwuma na me nka adwuma sem me bisa odo no baby efre odo magnet odo ayi solution odo super glue me pese me hu baby odo ni free efri hene Ruth efri hene I didn't know no chireme ebia there is something apart from your work ani na no there is something unique ye woni mu ye ma ode do no ma me hunu me pacho adwuma na me na me ka sna me yodo ko na adwuma no ti ma me ka se bi nko me krom no ma pack me no me wi me ko na mo be hia me kwam bu nkoto dwe se me ne ntina ma me ji se obi a onim da na otimi ji me no ma me ne ko ofie na echire me ne mebusuafo e kasa ntina ma me ne ntina sa eno ko enti eno ne ma wo do bo wura ni musa no na pacho so me sha dan fa be ma senti me na ono netina ono kan wa me ma sen do we na toso be ma mienu a wafa mti what if you saying pacho mo 24 years before we be shia koko na wa woda pacho da bi na wo woda okay enti yenhwe woni na tena 8 to 9 years sesa na 6 to 7 years edi ade pa na koko like why yama when we betumi de won sense to say me ni koko tena ye no twempa na 6 to 7 years no menya bibi say ye free ne ho me pacho on family stage maybe an onye bibia me na me ye adwuma na me de abane de didi wa we adwuma na de amana didi na what ho the program on my they are not program ne back cross is can on my o mo de koy operation to me so on fan na me so me find them me ndidi enti drew baby no one na wo hwe mo ba no e na wo san hwe me pacho koko ka ho bi me pacho wuti se koko ba se awie ya your friend is not phone so asem na enna ne de me pacho bia na obo betwa ntro me na me hwe no ana even cry numbers bi wa mpese me friend ko mo ma me nkasa ko me friend ko ba ko na ka me friend ko brand ma me nkasa kra oba na obeje ne ba na me ma bia na brand ho boxer shorts onsi 1 week opeba osampe de ye fita na omo ni omo sans po mo pe ne me fita to so there auto blue cross here best no no ko se me nkwase sakala na me say de na park meet me nkwase sakala me na me to into there senior me say to ogu enti woni ne time boxer shorts do say no what ntema to ogu pa cho na ma to be 27 ogu what to say what to boxer shorts makuma ko say na ogu 27 na ye dan asini moja nso mintimi nsenya sana me besi na me bufu no me emoja wo ma de koko won to Pacho, me I don't know meaning say on dware ni nti na nyo me bi egugugugu ne we ni ho. Ne we ni de an. Ne be ma ne ho nti na ene ma egugu ne be ma ho. Ene se bi e dware na won dware ni nti na ma ne yes. Enti nie ma egugu ne ka mekasam. Ene ma egugu ne be ma ho no o sign e design ye ma ne nyina ne woda. Me pacho na oba me mpene na ye ntokwa na abedru ha no. Wonya ka fefe Capsules. Kafefe. Talala. Wakapa. Koko iya kafefe. Papa. Ye Harriet ye me pacho. Ma me kafefe. Na se menye nyini yo. Na se dia root kan ya no kra dia. Na che se ye dia kafefe ye ma no. Ebe huru ne be ma wo se moto. Wa hye bossa shoes wo be huru no dia tie na tie. Ohunu na wo so wadi dia niema gu prekesin yakowra kosu akuma num say sister wa check here say wonya ayade e bia Pacho minya wonya nya na wanya minya bibi eba nti mema ka fefe ne bi nti wo so benum na hohora kosu akuma num kama nti infection bia wonu wanya wade bro ni nyina no ne dia beko wo so dia beko why aha nti tie na ye wia mema ubi na de kosa na okope bi ato Daniel ba kwale na apidance made bobo ase owusko bi e won kokko ntimi so kafefe ye takwa bentoa oba nom na be ma nom entinam nsan ya de bia be firi ho e de ama mo frɛ Madam Harriet kafefe woman e was 0207 183819 0207 183819 kafefe talala that's all waji atomo awie yanko entimi bo e wode bia ye beba akura ne ho no me ba akura ni nti na wusu no ti me de niema bi fifem na me de ama wo sadness no ko se wo hunu se onini huni etore bia oni na wo ho otumi wura ne ho wo anim
Eba cho timi were no home. Wo ne ho sansan no enye wakono. Otumi ba so no obeda. Amwa ka chen se de be me no nada. Woni huni. Me pa cho meet me kan eno kra ka ho na mane ntokwa na o ma me bai na abedru ha nim sei no. Nti wo ka na ye dan kire me ansa no abesi. Pa cho me kan it me kuma de chiji se fie for na ma pata pata but omuni ma de kro nti aye ko. Ebe na o shara ka se bi eskasema na se bi but na asempa ne hye ho. Apart from say o ma me beka o ma me mama lenkon. Ebeka che wo se ne ba kokoo edware ya no o yare no. Na wo wa bisa no amanaka se bia de o ma me kan no. Like only nako dware o se yo mi dware ya na me yare even before ma me beka O se dware ye mfa nko heaven sa na o ka kire me nti opobedwe ne honam nya me honam asem obeka kire me anu adware ya mfa nko heaven mfa nko heaven na adware ye mpo adware ye mpo no nware sister wo shevu asemi na bebo so aha kan ye me kan no kan ye no wo shevu ba twa asem na bebo so good akosho ma me anim se ona no so ma me anim ona na adware ye mpo no nware nsuo si ho otumi di nsuo kokosi se me de shaving blade ni man dem ma onye enti ore bat house na me pia anamaso obi amana to shaving blade na me ame di ato na edwaye ho eno kra be ya ntokwa obetime yi ba ko no eja ba ko emom bekumi o ye Ewrade me bai wotumi yi na moto ba ko me ba cho Aya Akoma 87.9 FM. Program ni di Akoma mu nsem. Pacho host no. Me di Maa Akos. Station ni Akoma 87.9. Uhwe bi ewo Onua TV. And afa Wurabi 1 TV. Ruth. Eno kwasam na woka no anasa bia. Wone ayi kokko no ma melenkon. Aye bibia mu ahyew. Enti wonso beka bibia gu nanimu ase. Me pacho no crepa na me kan obeyi ba ko no eja ba ko oyi hinifa eye no moto mu anasa ayi be ma bodwe se no nya be ma bodwe se na search obeyi na moto mba ko no eja moto mba ko no o so open ntama kwa adwuma eni wafu yes pacho ni huni de no pa obetimi akofie eti media man ne na fofo nipa be for omo so omo fere mu ntimi nka na me so ye na ye nto woyi dian oka sonya mani abri oyi dian oyi ba ko no eja ba ko oyi na moto ne ba ko no eja ba ko like etimi fu ankasa ana esisi wankire wadeda ho pacho esisi wa me se yo mfa samuna mbo nsu no mfa nenye smooth no mfa nyi enso beyi ba ko eja ba ko so open ntoma ko na ba ko no so ba ko no be fo na ba beto ba ko no nso na eto ayi be ma bodwe se no so mani nyina sense mini se bi oba enti pacho ne sina me kan no endra me na mo ba ha no mo ko ebusu fie ko dai efie ni bi oba ntma na me se mini atari bia wo fie enti me ba ye fie baby ote no so se sam no metugu sister bi adaro ma pokua ma me da na sepa ona je ni medicine ne dem ma me enti me ko akoyi atari na me ko not steps na ma mfo ade da bo be na me so oni me nya fa enti me ncho ti me dro na me ko wura nkra ne dem no frɛ sister ne ba ka etwe so o friend se pokua bra ti pokua call no o che na oba me say ada o say ende na so onkoto so clean bre no na ka na so clean de ode na me dem twa so ti ho na me hu say wafa brush wo twitwe ne se ana me kan jim se akwa me di be TV so ntina wo twitwe ne se ana no wo friend wo hu no ayo akwam ne njiremu enu akua so wo friend no akua friend no bi sa ne so ye so twitwe ne se wo hu no ai pa so me sha dem ho no me hu amachi no so wa fe fie wa ka chen so obi abehwie bola ne nsu egu ne dem te me na da wo da ho ma de chen na obi nso na so da dem na wo da dem no bi hwie nsu egu dem a so na pe ba hwie pa kra o hwie nsu ne bola egu dem went me MP na o fe fie na me de ho ma chi me ba no pe o ma fam na na se ma behwie bola egu ne kona no nsu na ubetimi ansa na wa na ye o se akra no o ti fie o ka se akra no me ba me ne beta na akra bia nka me ho okay enti on fa akra bia nso ma me nko me krom Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno sugu so a wutie ne hye ne so ema me se ena wu pe mogedro papa ya ebetumi ama wo adidi wo beda kama
wo fichi kro bibia betumi asisi so yie wo wonya wo menopause na enso so ukọ fichi wo fichi kro no abosome miensa ne nan ni emai eba entwa eba so eba koko onua ebetumi atwa wo anampo ebetumi ama wanya fibroid yade no enti wo adura wo benom adura age award se ma ema menses ko yie grow fine about on the grow fine with Jedro or Banom Bemanom. Miss here by Colinac, Ashton Room, Smart Ebo Boise, Fred Menseba Pedan, Pure Leaf Chemical, and near Basho BMU Ubenyabi. But my dear friend, Doctor, I was 0244 596532. Grow fine 0244 596532. Anunti Ruth. What the phenomena potenge? And now phenomena potenge. Enu na no no de da. Mi bisa wo. Me pa cho to be am nin maybe I just am ka try say onyi so condom or say me hu tofia ye dia ne hu no hye hu da ntini na na ye to condom. Enti what the condom ne hye bush nim. Me so afa condom no so onya mi hu tofia ye dia de inra hye hu ye dia hu de me ka se nim. Ka no woni no wo formenti. Missy sad means meaning in that way. I want to meet Chireme. When your man now, you who now won't deny your megugun hono. And I'm saying, you so CD, condom. And I'll say, me who to fear no one share my idea, no dear, untented, and me who to fear no one share my idea. And a new plus a near mass a good bear man. And ye yak, Chenetu and a ye man way. Eh, you know, saying, eh? I go back with me. Ada obeku saying, Senka what dano. What da no woman breastake ne so a boko na aya mu bedi agoro no na wudi na wuyi wo try bi hwe patro sa da me try bi hwe ba wo adwa na matwa na say de be dem kwado onyu so nti adwa na me de to na oyi ba ku no eja ba ku no wanye mema na omo da omo ja omo ho da ja na ne bibia aguso no onye bia patro sha box na bia wa sha singlet no and na boxers impo ne ka waze na ne singlet nso say na tie me patro papa wo se no de aye dan enu de ebo me patro belt wo ho onyu su belt lazy mpaboa eno ji so use no dia or dia chichire netra nti minima do kra ha na bia na bibi ne ha ne gisi me patro ka ne nyina kire me na waja bi wo keka me patro na me hu ni se bi oni belt nti na bia ma ne mbo belt no na me ko odwom na me to belt me 15 cedis na me to me 30 cedis sin say de you be use belt still onyu su belt this and mpaboa lazy no or dia chichire netra we na ewo no abonipo no de cry ha no yes no de cry no de pia bontin so kwadwuma ana me cry na ma me frame because DJ for no mo na nya sa no mo ye omo ho na ya ne ho sa no se no na me ema ne pen ema ne pese oburu ne ho no no se ne ema ne pe o kan sa no be kan ju ne moto mu nwi abobo apoapo no akeka atare so no wase no ema ne pe me edrume bi ma odidi atere so na me didi su bi me no cry ye ntokwa o se me purchase na no mu bon so odidi atere so me su me didi so se me to ki uta se me be hye entrene nso me de so ka de wo ho bi sister ebia na this is the time what say koko sesa ebia na wo so na we so na be me na sesa na ni aba ne ho so go ahead and say it inti me ka se me to ki uta se de be ka so se ki o ma me hye entrene nso se me kwato aduane wa bonte ma me disposable one na me didi ma wo so de esie na no na me didi na me nyuso entrene ofio ebedru baby na ne ho ye win like ne ho ye wunya it's na me news e to be because me to koda krombe 3 days na me mbe efie dware na wo mpem nti like put me catch and say ebia se me ma no ebia de ba kwa wo de be ye ne say okay and say wanware wantwitwi wo se wan nye wo ya mene won na pacho be yan to kwa na efie sada na obi anda pacho pa adwa to fie no call ombeka otimi tambe nguta na ode sam na bubu benkuta ni ma de cha me se frijo man ma sa to foforo eno ode buru na mu bubu anase o to abom na ambo me ne ebo wo bi hu na bubu ye say no city describe na kire me pacho ye tenten ne sin ye kokko na sin de be kokko na daka ese ye ntwitwi de ye nyina kra ye nimu dada yankra me pacho wa oye tuntum sana me de betro like owonwi 55 na hwene 10 nani pacho abodwi senyi kakra ana 55 on so kakra okoyi niti obi a wonyi ne honi like ne tiri ho otimi koyi kama itini kra de to le bia insent mi hu bre bi wo fie o na bra na bosakola ama no ono a pacho etiefo koko ma melenkon
Mammy Lincoln, asama ayi root kind dear mammy. I should she must so. What's what kind? What's what bunny jari no yare? Mammy at the one na. I just a mammy Lincoln, my young because wait dear. Mean tea be that. A woman see a some crane boy and fat a upper swap and come one with him, mammy, what down Roma. So bunny soon says you can want me who near who say ya dear one home on pensio. And to say, Becoswaka because we dear, I know Eden Dodo. Sister, ya baba boxer shorts. Now watching us a bema. No, see. Miss Missia, if your man for so mukuni martin, yes, and I'm your referring to him, may have turned them and answer me too good. Like one da. Sister, do you even feel it? Like my man feeling me, Tiana, I am to Cassana de be. Enti mo da san kire me papa mo nsisi maso enti san na se me wo ma me sa no ahunu obeka sa awia yi wani bi da ma me wasi so pan yo enti ma me yankwa adwuma ne ye wo hunu aha wo ne da wo ma ne infinity man wo ne say patwa bia na ma me wo say ma me ka se go afidie ni mam me say 76 time me years chimma no aha good 74 in school 74 na we school yeah dey near kono form 4 ye ejamba kuma se mampanyino amene kuma ekuro tafo ese no mfimfin se ye kwaye na de ayekuru na ye gi ani sa amre na enwum ya ba ayi sweet mother mama to sweet mother ba ko kire me what you to dia wakai I no go forget you for you suffer way you suffer for me yeah sweet mother sweet mother anu na mo de ji mani sa abra na asabi yes e bombs nene one onyonkun mudi musisi pan pine. Hey! Near the abeti. Pine. Near the inside. Pine. Jaya Jenny. Majimonia Cassa. Hey! So now, or with you. Or do with you, be near home. What's a mammy? We young so now, okay. No, offer from a friend, mammy. 7 mammy, we are bad time. Colano see to 2 million no more. 7 1 must be Nikunukran, Kuruda. So what children, they are not woman to my water to the treasure. Anso amoteo nti odo de ne se wo makon ye ho a bi kuro na menkro na koakon wo de hey na be afro na de mikaba wo ba de ntina root ada mo kosa tina se de nya na wo pa wo ba ma me kasa kakra ma ye kafra wo pa na de abufuo de sebi wo ba ono wo hyedem no hu de wo enti wo ba wo mfa bufuo wo die bufuo ba no akra wontimi nka ne wo hu ena fie no so wontimi nton ma wo bi mem kra no wo se na nsa fie omuti na afre ne ha no ne se no ena odi two sister ba ko ani sister no konkran no so to fie wo so die woni ne ye firi ye nya ni to nko ade ba me sa kasa kase sa ko fo woni ne ye firi nti wo de me serew firi kokoo ni si misire hu mobo ne tunu fo mame se ade na wo akora no nka nkire me da enti na anu ya ne ma me bo ne duai ya oba yi enam si root bra enti me ne firi da na nkula no me ko ba ko nam se di ade pa ne ham o se nana asem o na asem de edu tim enti na menti min kan kire mu nam se kan ye hu na de koro no kan ye no se yo nti bana mene no oya no afre ma me ofon so ne ma me so bab na ntokwa o ma me ne di abufo ne ba nti ma me so mintimi enka de ha me nti basa na ono kasa na ode ba me so no na me so wo di abufo ba me so be de na me so manya botere ade ayi wa no na me se ana di en no kan ni nyina no se anti nana on pore ne nana ndu ya no afre man no say madam fu bi kura no ofio na me koye no compliment so on frɛ no na ne sen me sira no on ka san kyerɛ no so be twira na girl no afle wo urutu ka na me fi so oboa enti mi ama frɛ girl no o on kran na mbusa say rutu sise na no kro no sma no kro no rutu di tu manim no
no kwasem na ne kan ya me den nti me so boy ne me ne free ti me free ne ba me dem and am was share that nsem bi ne na ne na ma o de ka e be sim no se ai ma te de me nti wa hia ne pen like waba wani mu pen da bi we no ka kire fio ni girl bi metiase but na me pese me hu se me de boy ne de se mo ba maka bi dia me hunu ye ba ko ani se me wo ho a me na ba kuma se obedi pe me ntenenka me ma me nso ketua na ofre nso omra me di pa enti me te se kuma se kuma ba ya we to na me yam hyehye me enti ade na be 2 years atwam 3 years minti me nenka ono so mfre me enti akoma ono manam zira bi se de city anu me akwa ma bla ne ho na me yare a mani se oji enti me nana panyin so no ti minti me nka se me hwehwe no na me frɛ me maame no na me se ante me bisa rutu akira kwa won so na mo so mo ba kumase a wo si mu hu no me de no kuranim me kunawu ena me maame awu papa wu me nua no so nyina wu aka me nko a enti me ne me ma no ena ya busua enti me nana no mo ye me nua no bibia nti akora no mo hwɛ ma de ma me na me ntene nka na me da na me su nti metimi de ekompai bo mumpo ye so mensa na me hwene kya kwa no se wate na me so wanhwe na ma me ante ni kure me de be ko nhira fm that time Maa Akos na akora wo nhira se me free one ye mfa ho anto se me wako Akoma FM 87.9 me ma me 2 days me wadwa na phone bele no mun kurande brem no se ye hu rutu no wa be fie enso wanyam no na de rutu aye no wa fon nam si adan mon fa fon no menen nkasa na crazy na nam si adan root wo kana sam se be ma no aw ne nyam ye no 3 months na yare na bana ye de obi a tena dem enti tamwa ye ka so obi ampie no emo no na fie wura no so wo gene dan no enti one be man di papa mu aw no wo ba ne namfofo dum ebetena mu cha to so be man so se ni ono so kopa adwuma ana o friend so wanya adwuma pan no adwuma o so wanya pan no adwuma na boy ne se ye tua ne ka 3.6 dako ana o se ne me so ma benya madamfo ti bra na me nhia na be hwe be efie nim o friend na wa ma mfa enti wana wono na so ada awura ho me frɛ me na se womla wose na me ko hospital yesi emoja ni me ho nam se bra na abewu na se wonte permanent nka wo frɛ no mfa ne namfofo nam se fa phone ma wadamfo na woje wo no na ga nse na ye de nyame asempo se wate ne nka na rutu se madamfo nso de waye no misuro se ne ho moja nyina sa waye fita nti me sister panyin kwa se me ma ne nko nti minim ba bi o amede nyame se wafti akranka freno na msrew enti wa chise wo hye chichia wani wana udware wo na ye ni bibia lenkon awurade me yedin so hia kosi dem na menanen ese na na mahwe so onima kura dwale sabi ma wonso na mani oni yo ya utiri wadwene wo ho enti wo mdi nso nsim wa mia madwa me na me de enti mesu akura we da ko nsuo si dem na kuredi wose na me wi bibia ne ko dwale ne me su do gate ni se mo bia to ho a me wura den ma sa na yem confuse nti se me wura mu se me na me bia dia me hu se me bia se tim do no ma bia to se me wura mu na pono se on se dua na omde ki no omde ma no na me ti fim atuanse na me moma Lincoln what ya akure free nsem enti me di akura na obaye no na me de ko hospital me se de waye me ntena ho enti utire hu nsu ni eni eti sare ho dress for hairdresser me fele yo enti ma me ntwetwa nsisu na ma ne nua keto di ahoma tuntum twetwa sisu so be di nansa ne mu asane
na otimi akotwe nti na mkoto onu ani me maniska na odi call hairdresser okay no odi ko ye ni tini kama enti wo hwe ayi wo nana no ama ne nya be sen me hwe oba me nchen no wo nya be busum mienu na awo kan no na tam bi na no onya busum na me frɛ boy yi wo phone so ko minimu da ade na ye me nana sa nti se wo ama obi ade phone ye na de o wo ama dia me de wo be ko nhira o odi ne baba akoma mame ye ni hobiem odi ne baba akoma na atie ama sese no wo maka bi ama me okay oni bi asem enti ne ye ka bi ama no enti me ya no odi amerika bae wo ba no ne na damfo na bae jam ma mbuamfu ono beje atum na msikoko me ni wadamfo ye tina dem na wurutu ho na mse ye enkura ntoko munjai me da na wurutu nkan secret njem sa na anu ya woken na me po me ya na me ya me na na wo koko nani wo ye dem se ja ntoko se on kan na wo se mama odi me wa manska o amoska oba wo kono amoska ka pre woni akula ne kono ekoja ne kwan no na odi 200 ema akura ne blame na oka kire rutu so okona damfo obongo bi wase bronu no bi nti okoda na de chia na pa obeba ya ono amieska no no mama mesa ba so biem why na Ruth wa ebra breben na koko ede mobano ekoko mo ma melenko Patron kwa no 10 months no de no koy no way Patron am dini share risk or say 4 days no man ti jinu na se wa koy adwuma na oba de a oba face kaka no ansa na de na ba nti o ma me pa akwa no dada na me se me mpene no ana ma ode no ko wan fa na mba bi mu okay enti se akwa no oba na ba ma e ba cha oba na se enye abrochire no ode no ko ye wo betimi yakọ wo ba sabra na wode akwa no kokọ mo ma me no na akwa no wasan Patron no 10 months is 2 years 10 months mame no brebe na wo ya o ka se won fata ne ba no won na ka se won fata ayi koko me Patron nye koko ni mame na efie na ne yetimo no na mame ni nti obi omobusu efie ni na ka se enye say na mete me nti na my style na busu ni bi onu aduane ofie so tie kro obete ana o se ne ba me na me ne ba ne mfata me ne ba ne hu ofachen ne ba no okay because you say onu no mom wo soro chen ho nti wo hu mfata no okay na mami a ompe wasem o si den no okoje obafrem sem me Patron nyam na me de akwa no ko shema me aden wan ko se wo kwa kofa ba because akra 10 months would ni ga be man na no akoye adwuma meboa enti wo ko bai na be man so de akra na komo ma me okay wunyi ni se okoto akra ne twere koko so me Patron da bi de me yakra ne se koko ne edit abonten so keka se o wodwun no bi be ka kire se akra bi da baller bi so race course o se ne ba ne pa o na akra ne da baller so me so akra me show race course na me da akra ne share wonsem koko so okofa akra no baller so baller so mo keka amemre bi na nebusa no cross se o ma me ne kan se no no de o nam keka se akra ne da baller so na me na me de ne brand okay uni mo na uni mo ma me fie me Patron me mama me kasim no ko mama fie so mama fie de ehu hia na omo step father ne ha dwunti bi na papa na mama ne e best friend ba na oba ye ho akra 10 months no won twa no fo Patron on twa no fo enti siden na koko otimi di akra 10 months ko mo mama lenkom 10 months me Patron de me tin no abonten se mama na kwaka kire koko ne step father no ne tin se oba na koko ne wo na kwagya akra na to baller so enti na mama papa ne so pene so ma ne yire ne fanka o ka se ska 17 na ma ge ne dia nka papa ne enti ase ma fa akra ne metini ba o ka chen se okofa akra na obola so me enti ase because munyina mu okumase wonim munyina mu okumase enti no esidan na wonim koko ma me len konfia o ka che wo so odi akra 10 months akoma no wo be kwa ka che ma me ne se wo je wo ba me pa cho koko me ko na mom papa ne uma mama ne be ma for ne to Santa se you see new site be minim ha ana so omokro moko fie na papa ne yo moko choka na papa ne mama ko na asesa omonnuanom ne omegu abonten so omonko nti mama nko hu mama ne fie de bia gise mama ne ba ye ho no aden one report to mama police me patro akwa ne ko me patro akwa ne ko ye ko central dofsu asema mo ka che papa police fan say media akwa ne ko to baller na mo so gidi me so man fa akra bia to baller so enti when you invite link no mama na you invite when patro o mama ka
receipts bisa me fa mama me no so mo mbra me de ti came ma ya twa mama no so e wo ho mo mba no mka se yenko fie ochi na bebia tin so obo ase kwan wa ti program ne high program ti program na me hu se mama ne nam pampa so suntres pampa so children's hospital na me see se na me letter ne me because it's not sa won ba o ka chem se wonje obo to form na me say atam na me say de obo do so for letter to form letter ne to form obo aban letter to form obo to form say ehun hia no ompe ehun hia no na asema so aka ne say onsura ban o se dance ni bi ni ho se okofa akra no ball so nti wonje se me se wa amfa nti wonje na obo to form na me so me time na me say afọ apraga ne ko enti odi akra ne call 10 months patron ebe pem ne wani hunu ba ne da me patron wo so your ba na be ma me patron ba 10 months me patron de nti kra ma menya bre ne se patron say de 2 years but nti menya bre ne se to be odi dwa akoma ma me a osimi man bi so so ko na me akra me hu ne da me de dwa o se oye ne sa o de akra ne bebrem so ko bia 70 cedis na me de man 30 cedis am de man so ko nje ba me hu akra no enti odi akra no ko ma o maame 10 months no uko so ne be ma ne ayi koko twempena patron tempted no be patron na me sa ne net na still na me hu nya hu me ba still debi tobo etie for honde me nyanti ase ye oba kyerem ase ye because metie fo ani bre ya bre aha Akoma 87.9 FM program no edin di Akoma mu nsa midin ede Maa Akos station no Akoma 87.9 FM TV station no Onua TV and afe Rabi 1 TV channel so say ebo 8 p.m. Rabi 1 TV ebe repeat program idi amamo ebo 10:30 p.m. so a Onua TV be sign repeat ede amamo yemongre mo ni enko na afe menko bo etie madansia madansia Miss Sister B ede ebreme adansia Miss Sister B de breme efa kwaku nyameche anase letre kwaku eho bo mame na me ko next ko ma to Sunday no de bia me hemonti ebe the plan na ma me de dance say ne ba adwuma mu oye no na mo so o me ni di ko Sunday na si afa na do ya dance na de bia me ni si ko me di skemi si ma ko Sunday na ko nka ana no obi ade a ono bi ka ntene na makoma abifuo ma bi fu tentem de ko to ko ni ko mi se me se na eseme ni se don pe bi se yante sesale Akoma ina ko abifuo Akoma asense yari a kan su so many years 8 years ni na ko ma ni ni obi ni ho aso for don pa ye ma na ko ni na ma no na don pe bi sa this not the so bad cousin. So you can't have it my ma. Let me person to inform by this. I didn't yes, look at the potential. But if I am moment, you say, I'll be a mammy, I'm not some of it. And then that there is one boy, I see there, not it. The tree, because I know that Brandano at Jordano. Before that, look, I know his brother coming and to quite a dinner. Then you and I can't wait. It's so on. At some point, you're going to be so close. My son also meant to stop. And then the son of the enemy here, so that I say, what is something to say? He has a good shot. And then so that idea, 10 times sending my coach. Now, pass our on fire in you, 10 times sending my little queen. But now some money and then the land done soon. Now, one layer, Miss dear Habby. But I know so you see the amamo. Yes, one of my cousin made that show. And the show at the beginning, of course. Nyame ensha wo papa pasa de nyame ayama wo no wonso wan fancy na watumi aka ama mansa nyina ate obi ani wa ompe aseda nyame ensha menua ba no o how bi ana one so problems bia na wo se onamu no say ni nyina aye the thing of the past into ono so na dance ya wodi ye eno no wo adanse ni bi wo ho adanse na eba no edoso Pastor Julius Moba na fe omo betnase a efri nanu nyina eba no mu bisama na no hote say man na no hote say little kwaku hote say hey mobai ni mo nan dia modone papa modo no kra che se de ye kra yesi dono no da bia no mo pese ye update no wo mo ho nti na bra bia no ye ne sa ema wo no nti won so wo betumi de wo de aba ya bo mama san nyina atumi ate bia hu faso de a wo adoyem 0245 301462 0245 301462
0599 814 926 0599 814 926. What the first one ya bebo. If you're a sentence no, ukwa no bisa mo se anye bia no, wo mu omuwu na yede wo mu behye mochre ha say no. Mochre no ye wo class was watching live from Cyprus always and assistant come ma be ma no ba be pem no. Enti man ko adwuma 2 weeks nipa na ye na obefa nipa for send me yare nti. Na me say ne sade me be obo asabe parents na me yare. Ana so wo fear north enti me no ko tena north jail na me no ko tena north jail na wo nya adwuma na me no bi na ye kwankwan adwuma. Okay. North jail Bantsman North jail so interesting. Si kwankwan adwuma pa kwana 15 cedis a day. 15 cedis now so also nya adwuma bi focus f me what tech West. It's no need card be ko. Ti me ko be just me more 10 cedis. Na 5 cedis na medi. Eno so me mobile so me bi no aduane. Enti de bia me so ma cha me ko adwuma na me bi wo fi mabusu ni ka se be ma ne ne so ba ne me enti me ni njai. Ti de no wo yinsam no makoma me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti sa ye wie pe me connect wa masa akode en makorapo ye benya sikantem. Enti to obu ase enye se yi ni makoma bad. On se de misika sana na ye ntini ye. Muko fie no wo se hwan na se patro no ane busu ni to aduane wo fie ono ka se nye be ma ne so ba enemy enti me ni njai se omo me ko adwuma me ni fie me bebia no mo no akona kwa ntokwa bebre me bai wase so ne me free from ne konya dan wo new site before do bebu se kotna before do still no onye adwuma me na me ko adwum me bai ma o ma me patro be ma na me netene ma me se ye dua ya garden we feature no obi abetwitwa body na friend ene me na me twitwa body no kodwa me so ya me ko ton so nwuma na me be fie ewie bi me da ho ama nkwa adwuma na ma me obi bopuno minim se ma me na o said no bebo opuno man bi na nteme ntime nsesa me nyoma na me free e dan nim sometimes na me nyim na me sesa me na me ko ba bia me ton suo ni se me da ho nom ese asem no wasi akire enti no patro me madam for bi me nua bi a friend Ruth enti no within no me remfi odamakoma so pa enti wasem no nya botre ye pese ye nya ensam ni ye so hono na ye ka na ye hunu se de besi aka nafa emubu so start kan kwanya wo fa su kwhia no you know one by one step by step so when se de sitie no na ye ntumi ni akire ye ni ye hunu ne ye beka ya ye de beboa enti o ma me ne so bebo opunu membi ni enti o ma me ne ba ne ntina mi ho na me nyimbe 1 month ma me ne se o ma ne ba ne nje se obebo mi mbu ni me so me nya ne hwe na me ko tutuna ma na mfofo bi o muto nsuo no mo de mo da kromo Kate ahon contain so mo da ntam no mo ne dem enti me ba na me fro se de o ma me wo no ma me se wantimi anka we na so beba no ma be kasa no me kasa ya nti ewo mo no nipa no nya adwuma enti me na me ye adwuma e de call hospitals ni ade enti nipa na me court suye ni so contain ni say oni mebusuani bia enti wo be ma no se wo ba na wo be hwe nipa na because obi aba ye enim ni busu enti me nje na enti na wo ka kire ma me ne say wa kwa so ma so fo ne say me ko wo amewu enti wonsi wo ana ma me so ye say me so ni mebusuani bia enti me nko still am the Kate abonti so me nam fo na me ton so na me nya sika me ko me na nam hokọ we ti mo na me ba ne ho atwa so me sa ba be ye adwuma ana oba be me ton so be pa acho se me sa na wontina be ma ne aboni din pa cho de kwajo pa cho din adodo na ndi ne koko ye DJ koko o ye DJ me pa cho din adodo na me bo station ben me pa cho bo e yase okay e yase DJ okay yankwe me pa cho ntimi ba na me be wo no ana o say di mechi ba bebia me adwuma na o se me fa bibia anche no sa na me betenam still na wonya adwuma still na o se me ja no onye skanya adwuma enti to nsuo na no abeja akra no so de na ekọ mo adwuma ti ya kakra na ordinary we fan so beji ni ben 9 e bo be 3 na ordinary me na mama mu chop me se bia 20 cedis a me madam ja mama se no benya bia 20 na ordinary ti da bi mo hwa na se no be to be to bo wo rapido do ya wom be hu se wani ase atete ne suo enti tobo asem no mekra ebi okra mente na ebu afa so na ne owa abonte mekra mete amehwe wano mpo no ebu amente na ebu afa so tobo obi etie tobo ko
Inti pacho me wo dwomo no. Ebo 8 me koto de ehu na me madam baba bedware na oba bedwe se ni mu odu se na me ho be ha me ameton nyuma no. Se bia oba bedwe no konti oba bedwe ne be 3 weeks. Se da ko wode ba na me se wa che dodo. Ana o se de ne koma wo maame. Me hwan so me we no maame enim akra ne da. Maame kuma tinso ka be ma ne nso nim ne ba ne da. Ana ode a wo se ode akra na koma maame se. Me fa akra ne ma na me no minye dwana me ho ha na me se akra ni so me mfa ne ma e ma me ho ha because me mama won timi antosam na kin so ba akra se menje timi mfa akra ne ma no mama men kan me nua bi message awade abankire mo was Maa Akos, I really like the program. I'm watching you from Kajaji East East region. Okay, was it pains me that this program is not held in the night so that my wife to be will listen herself. My wife doesn't even brush her teeth, not to talk of bathing. Whenever I complain, she vex. I want to quit the relationship, but she is 1 month pregnant. Hey, ayasem. 87.9. Me pacho, ye na najo. Onua TV, yes, I repeat it, 10:30. Enti oyire tra ho. 10:30. Yes, I nanajo. Repeat the same program. Ye nyipshi frame. Ana say bin so anajo no ada 8 p.m. Rabbi 1 TV so repeat it. Ti me nua wo send me message no, wo wife no obetumi anya bi ahwe. Ruth. Yenhwe ya ba akura ne de no ho ne hia me. Bra wo ba ye no wo share race course no. Tuaso ewo ho mu bet9 wo kwa adwuma de akora ne ja kopinsa akora ne ko maame ho no tuaso ma me ne hwade tie ne ye atiefo me pacho me de akora ne ma no no ye di ko doves ne ho e ma me ntem me ne ntem tete be 4 months ana ye kam ono abe pacho frame na mo se wonya ne ma oba akwa to sanen betna ti ado ato dan na me ma ne ska koto carpet same no be fa me ne kotna dan nim e dan me odi dwade ko ma maame eyos me face can be in so small offending am say me this can be so small to come mama me a umbo me din say na adwane me di misika kan wan be hu say na akra no kra me pen am den man say je no still mama ne enye nti 87.9 and Ruth asam na ho ne hia me na me so bo ho no mame ba bi hia me no en say ya me da me man iska so nti obi na tu me fu say ade na me ye na enko asem ti o se me gya o se me hu nipa me hu enu kwan say me di dwa e de command sa se me ka hwan say so person me toko so say na me man iska na Saturday na ponko fa akra na ka Sunday nwumere kwa oyo ona na ye nti me ntwi nko echi na ka Sunday nwumere kwa na kwa no so se daabi enti woni ni wodi akra ne komo maame no obufu ni jae pacho be 4 months we hu na akra ne da pacho daabi na 4 months na chi no no asan be pacho say ne ntina na den one kan che say mesan ni watena agisa wo de me ba ne brami ansam ne watena Ruth me pacho de mama ti asen say on pese me hu akra no nti ma adwen say bia me ne tena de ya me hu akra no ba me hwe de ekona me hu enti woni ne tena osan ba bia me no ne tena how many years pacho 1 year 2 months 1 year 2 months we hu ba no pacho da ne ba ne wo maame lenkon ho wo kumase me pacho we hu ba no me pacho Ruth me ya gie de say bia wo de akra ne koto ball aso ampa no mo ko faaye me pacho da bi me pacho maame ne kasem no ka kire me se me ne oba betena dan ba akum no na se metimi ya na me kasem ntimi me krantan mi wan se kokko ne girl bi atena ama ne girl na oba akum akra no 8 years enti ge maame ne so pese ge ne so pese oba back ana me se ntimi no maame ne kan asase sa ge ne pese oba back no ono be ka kire me se maame ne bo na se na maame ne ye ya girl ne di akra ne koyo mo ehu akra ne bi mi so pese o mo je me bande shanai enti akra na nya fie say me pacho say 2 years enti 10 months na ya je oba no wo hu ni biem 2 years me pacho say wo tie wo hu oba ne da pacho da bi pacho ne so de akra na ma me ne bedwo timi de ne ba wo say me tonton ne ma wo krom ne say bia da kono akoko hyen ton fa akra no kra medwo na den na wo de wo nyin say ye no kra no wo hwe o ena sen pacho wan hwe mante wo nyin say ye no kokko e hwe wo na sen patroni skenti mi ana metonton ne ma odwuma medical hospital hweme o maame lonko otonto kese ne no fo kese aduro ene be ma kese aduro wo ma wusika se fa ko hospital patro wa mami bi enti ade no ma je wo ba free won samo ana wo nya responsible
Pacho me responsible me kwan ba no ama miska me ana me ye adwuma ma me kro to bi ni ete e ba do ato ande me hu de ete no off no na ba kra no ni ska me ana me mama me ni ska me pacho mon frère ayi ye kan say koko mame na me ni nkomo mame na opesa wo kan asem bi ka asam no mame ntie eya no watwa ne ti amame why me mame na na ne ba ye ana me fe wa blantie se bra o ba ye ne to ko ma to Sunday no de dia me hemonti you know that na mami de dan se ne ba adwuma mu ye no na mo to afi me frɛ ne maame ono ne maame na me wadwa ye na kurade fo ba se lenko ma e frɛw ame poda me hunam se lenko so ne hwan eno me se koko maame na me tie ayi yesiko ayi me bana ba ho kodwa ba me se me mane nye nse no me mane nye o mame kasa mente me ma kodwa nye nse no kodwo me se me mane nye nse no kra nse na be bom so mame lenko na ka kire so ma ne ba ne nye nse eye first one na second one no me mane nye e be bom so wonya rutu ni so pa oni me ba no konkon ti me se me mam onye emmom so abosume nwotwe ekwa nam se akra onya abosume nya abotre menua na menu mienu fampa bon tae chire se di akra no nya me be so na sunjwe na se ro okuma se oma se woni moja no sa na ha doctor nso approve nti afa na emre no so se di akakra nu 2 months enti eya ni brisem akra no so wa yetanta me kura medim se so mani hu kura medim se so no ma me hu enti me se o me fa koma Chese jam kasa me se makasa mempre ei me se mami kasa ya mami hu ahuro eti ho na me baba ko afiri adwuma ba no se na wana ni ayama nte kasa adwa ese na ba oba no se ade na se ni kunu ni mami o enu o keka we na me ba ne je se enu ye first nyin se no enu no nkra no so o ma ne ba ne nye ampa so o ma nye ayi Ruth woni ni ja ye nya sen anamoda sote me pacho me ni ja ye dia ba he woni na ja anamoda so twempena me pacho se de menim ti min on hye me mame wo ja de mo ja da ben me pacho nya me na me ja no na se sam ne me gwa bontin so on na ni me ja ye da ben me pacho Friday no last week Friday me pacho sa Friday na mame ni bo me dua o se bronya to me nsere no di enti no bo dua se bronya se wo so wo ye bayifo no o ka se o ka so ne so fu se ma me before me ka se na o de o ma me nye bayifo se me pese me ka train ba so wo ye bayifo yes enti wo twe ne to ase wo from no wo ka bibi but wo so na wo ka ton so I want to asem kra wo ka you say what is wo se bronya to me pacho o twe ne to ase no ano ye se se me bana kwa so ma kwete se o ma me bayifo no ye nzo pese me bana nso e ka se me su me bayifo se bronya so me kra me nsere no ana o start di nsuo ne nyoma ne gufu ma o pagya na tare o tene mutwi ne to ase okay nti wonye mboso me mienu me pa try e de ma the same Lincoln ne wo ma me age wo ba boso me pa try Lincoln wa onu ne ma me age wo ba 10 months aboso ama kra na nya 2 years media asem ne besini ko media asem ne besini ko yeso me ya fo wensa e ma me firi boase e ba se me de be ko dom so se hin ye de ko ye no e na ma me no ye ti ma me o de me ba to bo ulade enkofo we me say koko wonware enti na me asem no eye me ahwehwema so no be ma wonware be ma wasesa ne boxer shorts mako 27 akoto aguo because I get time but still all the share be ma wonyi ne moto mu wonyi ne be ma ho wi na ho agu nsansa moto mu no kra force no so wonyi a woyi baako a na aka baako enyi kumo no odi apie be ma wonyi na chi wo sign na betna enyim aboso mienu Ruth bibi ho dwene ho na be ka kire me enti sa me nyini nya papa Ruth I won't believe it me nyini oko empredo do se no abepa o chewa ono waje asa abepa che ono na tena pacho mienu mente me pacho mienu o hwew etwa bia na hwe no
onware otwitwe ne se ne ho bon wonyine ho wode ayi woto bet bre no na so wode ayi lace de lazy kambu no ebi no wode bona tadem di pia bonten matra 6 to 7 years when to me amfa 6 years no mpa asesa be ma we wa ko tebie ni mu a kwapem ne woda so ne nyem enti ase dwene ho ade a be ma ne ye ma wo a e ma wo ba na wasen ye di na chie no eno na wo be ka kire me ansa ma bedwafo abem I can't think far kwabna Mame, me mo ha me joso. Unu no meme bia so mo ho bona. Then somehow can cry them crash me. Ontwitwe ne se. O mame so odware obeyare. 27 years. Usu onyin so. Onyin na motuom, onyin ne ayi. Oyi ba ko na waja ba ko. So oba na manani bre no oto breste ko na dwa ya, oyi ba ko na aka ba ko. So opentem. Bra. Wo be ma unu atena we ho. Hai, na we dia we kra oba no kra nya obi na se ka bibi kire. Ana ma ko meboa. Eno anu. Wa kasa so fa ho adwen. Sa. Moya. Kwabra nya me chefa. Moya me hu se na wa ma ora ho. Wa ma ora ho. Na so ni nyina mu no. Udu fia na eja wunya Dawood ointment. Na eja. Odi bia twitwi. Na eja 360 capsules no so. Wanu bi na se no anu no. Enti yenchia ya hwefo na yenka twom se ne so ya sa ba biem. Na se da bia ne da bia ne ye ba no eye Dawood Scientific Herbal Hospital. Te say ye was sehia sanwe so yakofa Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules e de abedwaman so sa enoi mienui eye enu a sisi Ghana ha ba bia be fa bia no eno ana eye adwuma kese ma omanfo ate e de agusu a ene asempetwa di drugstore bia obedu pharmacy bia obedu eba center bia obedu bia no uyo bia wosisi eye oya wosisi akawato ho fa ho ni enfia edi fa ho ni dampenya edi udi udu Herbal Center and as a pharmacy one man also pe Dawood 360 capsules. No, aye topaye. Obe memene topaye no. Na o memene topaye no. Na me pa cho what the ointment no so esra sa osisi no ba bia ye oya so. Na memo ye obi a wonim atwia na afi no. Wo de bi adobro asawa na afi. Wo de atwatwa nso so. Osisi na aye oya nyina no. Ebefiri o edi ama obi a woda wontumi na woni padua na mu hyehyɛ aye oya nyina no. Dawood ebe ye saa de no edi ama. Dr. Dawood number no aye 0244 88 64 67 37 rather. The meme number be short one. Doctor Nadia. So the we free primo esi. Doctor Nukro. Ablanche na sa aba. Jawajua. Doctor so we aye me crash bi sa. Akos bi asembe ba. Dia baby. Oya ma minu aba minu. Ma konta ba kono ko. Akonta nyabotrewa. Abotrewa. Okay, you mo Dr. Dawood 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Sa number we na the friend Dr. Dawood anopa awia anwumretem bia on sabeka no. Na se de mpanyine se me yesuboni babe prapra kwamu yesu na nkasa aba ajenkwa na ba eti doc ento aso for my okay doctor minu aba akwaba bia me jo so minu aba me ni se bibia boko se de shine I said Dawood ointment ho Dawood 360 capsules ho edi ebiem ya ne yakoro no me ho odin papa bi obi o se me ho odin ti se edua esinsu ano the bia from no credit doctor family mwen minu ama menchia onua TV afefo ene etiefo nyina a mutie Akoma FM na wie be free Dawood Scientific Herbal Hospital na wie matu etiefo de afefo ye ne ye de Dawood ointment Dawood 360 capsules abedwaman so said de ne menamo a menu aba Maa Akos mi a nani age papa bi esan endupa ye de abedwaman so na adanse a ebedru no ho no ebro nipa adwen ene ni panti asienti ena ama abanisa yenu aba bi voice message na was nka me send ma production team na ko be mo adwuma na nka tiefo etie okoye surgery operation na oye operation actually no na onim se kro no awu o se ekobe 8 months ni
and who said baby or me operation and channel baby a whole ahono nti ha hono sa no call hospital ho biu and on man drew to man drew still are no ade no ho na hono and obi ka che ne say onkoto Dawood ointment and fan yeso o say doctor bra me de adro no start say me de yeso no be 5 minutes no ma say ade na ahono na etwe na etwe nti edu anopa no na ni nyina twetwe na ye ne te say de sabe onya obu ne nsa no afi o say ade ni yi te say brebo tum eyifre ne ho saa kopim se ni nyina eyiwie be sin nese sia waye kama a ono ahu sesi ade eniem ekoye woni ni peduam o say ode aye enku na ayete se na aduane kra odi esan se ne baba ako etie ne ya na akora ne su saa na ne ho tete no hu de obeye na o say okote Dawood ointment na ode asra akora no mama so ode sra akora no mama so abeye se 20 minutes or 30 minutes akora se ni ti na ne ya na jai Dawood ointment enya gro Dawood ointment ni Dawood 360 capsules de eno eho anigye na ne me wi de akora to so kama sa won se di pade bia wonam na wo sere a eno so ma ho ye few na wo ta mu na eno ma wo sei na san se nkrofo di adanse fa Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no ho bebre ni nti no amade bia me na ma na me se nyira gu so because me receive call bia na ya adanse papa bi frɛ me frɛ sunyane na opani na asɛm nyina ne sɛ ne sisi ya ne ya emfie nkron ni 9 years na ode poma na nante na ote se ye ka Dawood 360 capsules asɛm Dawood 360 no so obekɔ green light e wo sunyane na wakotobi na sansa on timi nante bebre ni ti no osomai e na omokotobi free sunyane green light pharmacy e de bre no o start say onu maduro no anopa anwumre na ode Dawood ointment ni bi twi na ode twia a kyerɛ na wotwe na fi wo sorry a no nya atenka bi so gya ne poma ne to hwa obetimi anante ni sisi no emu adwo se fom afi otimi nante ni mu atene babra wonfa poma kra na awasem ne se wenya mfie adioson 70 years yeah o se otimi kɔ na fom otimi ye de opɛ bia ai brekum kato ono so maami bi ono so se ofrefo mu ba na obɛhwe ase ohwe ase saa ne nam saa ma ne sisi asa o se echiai nti ono e onkura poma na mum ni mu akoa ona made se osini trase saa nkakra nse na wetimi anante no so no ontimi nante nko akire no tie se ye ka Dawood ointment ene Dawood 360 capsules ho asem ewo Akoma FM ene Onua TV otie ya no se kan Akoma se aduro no beje no ena soma mo ko green light pharmacy we newborn chemical e wo brekum ena mo ko to aduro no bi e de ma no omo to aduro no ma na o start se onum to paye no na odi Dawood ointment ni twi de sisi no o se na ansa pepepe no wo se ni mu atene wa yisu aduro no enu na otwem yenu ena ni mu atene onti ya obi abiu nti ofra bi sa se Dawood 360 capsules ni Dawood ointment no onto aso yusu ana onto aso na am so onto aso because oto aso ase mpani sa amfo na kire ne nto aso nti oto aso na se tu ase preko a eno a no hwe boko krobi wo boko ye fra ho atoba maami bi efre me enra o se doctor senka me hu ba bi awo a enka me foka na mabeda wase enkro be ban so na waduro no aye ade bia mame amama dwen ho a mente ase da oso ono ne hawo ne se na chika se no abiri bia na mu ye ne ya na duru ba bi kra mo ka se don be no operation na nyamia nim no kra ni onni sika bia enti oye kakra o mo se dabara enti o de Dawood ointment oso wa nto capsules no mpo Dawood ointment na ne bato ba yese okọ market na obi di hu adanse no so ene me to bi akoma me mame to start so de aduro ne fra na chika se no de sra na chika se ni mu anopa ene anumre anopa ne anumre edu na ansa no no o filise na chika se no se de na si ye ne ya no eso atikra to aso a isu aduro no ba ko wie no afi o ye adwuma kra on ti se na chika se no eye ne ya bio
to frame no waka chem say nko baby a me wo anko be foka abedamase doctor yemfa your number into obiem na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco unim se obi wo ha na ne help aye kotodwe yeah ne kotodwe ye de yama oje ne ho a enye yeah ba se wo kotodwe ne ye wo yasa wo beto Dawood ointment okay no wato Dawood 360 capsules de aka ho or the ointment no be sra kotodwe ne so anopa ne anwumre no wa nom Dawood 360 capsules no ye topa ye o etiefo ntie no mo nhye ne so enye nsuo Dawood 360 capsules no ye topa ye obemene bi anopa odidi wi a anwumre no wasan amene bi oye ne sa ne kotodwe na ye ne ya no ne nyina se ya wo na ebekọ se hunu na ahunu a kotodwe no ebetwetwe se bia ne kotodwe no se be ye wo no na enche ai but enne wanya mfie aduonu mu kọ no wa start se ne nan no echia onfa Dawood ointment ne ntwi na omemene topa ye no o se fatwi na memene utwi na memene a kotodwe na ekọ enno ano no obi da obresa na me number na me sense su bio okay 0244 88 64 37 and cranfon ko okanshi drug lane opese otu aduro ni bi na won kran ne pete mu a okọ okanshi drug lane na naboache heba na naboache san wo bi wo nsawam okay nsawam no main station main lorry park wo no okay also pet na naboache heba obenya bi wo ho san so na mo etie na mo Madina Madina Kings Walk heba Kings Walk na opposite in Kulenu. Okay. Na Kings Walk no. Sanso na behind First Atlantic Bank no. Health Alert. Health Alert Clinic. Also Dawood 360 Dawood ointment ni bi wo ho. Se wo tie na se wo hwe free tema. Tema committee 1. Na naboache no obi wo ho. Sanso na committee 5 Little George. Ewo committee 5 tema committee 5 Little George. Okay. Wo Ashama nso a. Ashama Ekus Pharmacy. Okay. Eno so ya Ashama main lorry station ho Ekus Pharmacy. Upebi ato akoyisu a wokọ Ashama main lorry park ho na Ekus Pharmacy ubenya bi ho. Sanso na wo Tribe of Judah ewo Kasoa. Tribe of Judah. Jukad Pharmacy nso wo Kasoa. Wo esrem baby a wo bia obenya bi bono ene ahafo babia Ghana ha babia no Kumase baby a we wure bia eton aduro bia no also per Dawood ointment Dawood 360 capsules and a Dawood herbal mixture my number the last one is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me sorry so ma minchi a madwuma efo nyina e na afa minu aba ko Mariam on the last one say catch for na no mutri boy omo de sabre baby obi a mechi ano nya me sha pa Dr. Dawood yankwa na ya ne koko ni nkomo hello hello na apum to say Koko mami okay so hello man okay Ruth ase woni na wo na wodi akoda no akwa wo ma me bra na akra ne wo abosu bidu efri wo ohun ni biem eye no kre man pacho enye ne kre ma ye hu no kre na ewo mo no ma se uni ane se wuti oba na me ne me ni wuti ne trainer no family to back of family house and then simply buy them to free family house is just no on me and na bu food do eh my miss for be my 2.3 international yes I call also the same thing and then root okoye wo ma you na ka bet you listen na no and I would deal at him to deal at him and buy me catch with no would mo be and deal at him that they me catch him nese missionaire get mo koko sefe Akoma FM 87. Ona me yejma take campus wo do station ona me yejma that's a chance ne ba ni nkoni ade ade nti me ya chance wa ka se me ko the same time so na me so bi ba ewo yama saman sports let's say me ko na se me be fear de ato ampa the beer up down 2 man na ja
me kwakra ma who say you call a lot you know you labor you call them na the dear thing ane before me kwakra na kwa ko to pa no me so e be saw e wo ta no to pa no ala ya me nya kan say 1.3 that they let me leave the whole this kind of sending with me so me to pa no me so me nya 1.3 for kan ko e wuti na on wuti na on studio no o mu di ma tem studio efie with 1.3 oh boy put them to me if you don't mean na say if boy ba kwa ba kun je no sa kojo for more pressure ya ko so we do say so be ndey so mate enti me kwa aka bo enti so na me kai e bi otu na me kwa aka ma me ko do aka no me so e ma dance ni bi so na e ma dance ni bi so e ma dance ni so ni bia ni iske bia na se di root e bo ko di se ni root ska 3 days can na frame aka tem sa odo ever since we don't say we talk for the winam enti say that we be track on din ala wutu ye o ka tell me say akura na ya wo ne fan to wofa na okwa wo ni na o na e dey e bo mi yin so mi problem ya se dem no na wo de be bo mi ni ye enti e fa akura to wofa to wo da akura to wofa me de bo makra me de majuma muso mi so ana bi kana sende ma wo yi se mo akra wa sana bi nya akọ e wuti no na almost studio no 87.9 dem sa ga se mai ojo ensli uska biem uska biem ye ko na fifie afọ se din fi akra ne so me so ma dan si ma wa akra man ka san ya we ni majuma wa akra ide na me yare na me ko amasa ma hospital eti bi send with 2 million no wo ebo ase afuriase na me send with 2 million e ko wona ka tena na yali o na me ko na na chem send with 2 million na wo na ko bufuye se ade ti ma send with 2 million ma send with so ensu wo so am se me send with straight de jana na ka say na power challenge dem jai timbebi ti mo akra wa sa na root ade akwa to mo akra wa ma sama wo okay ode akwa to mo ama sama wo de ma me so ko bufuye because class wa heke sema na ntinyemu na so me wuto ni akra no ade ya so yan o power pram no ko power pram na o do de akwane fam debi won sa wan ya de because u ba so me ya we so u ba pa me oba de chinye na o pa friend da na juna so ye to kwasem wuto na ni o papa to kwasem sa na no pa de wuto kwan e man ko yi to ko pram na se mi so oba mande aka mande etiye se mande se so ko pram ko hedi ne cha ko so ampa ma me ampa e fa ka me aka mi ba bia eni ma ne amasama won ko a ko du pram o ko gu papa ko du be eni be 11 no opopo agbofu ai ana wa mantem woni be bi na ene ya se yiri man ka san ya kwe ne ja bo ma ni wiye na pa ne sim ye he ni ba nti won pre e ma me ni de ba ni ntina why na ka why na ka say we you here ni bent one pene e ma woni ne ba ne ntina which papa ene ne stamada na woni ne tino here ni ba eti omo pe me na akwa ne ntina okay koko ma he fa na wo say me dey say me wo fie me wo adoato me chadoato ye fra wana yenya nyame ya adomu a ochina nopa nomkono ye waskwa brane yentena se na ye hunu ba bia no kre no wona fe ye solve problem no mama so mama ti dey ntia kwesi dey tia akoni be mi wo na o chemba ni ato aso minim na ebre no on say ye de bre na ye say ye starting ye nya wo a o de ma mi chasu na abesi dey ntia da kwani bai okay ene me ma wo be 2 minutes inti no faka no na china wo ba ya to aso se de wo kan no okay nyame so woni mi say it was mamini me so nya issue e wo wutu ni akra no ekete me so say ndobamle na wo aba amasama okọ opo pamflam okọ no ka bankuma o ka buto mo ka betema mi man wan sibi one wan sibi so fa kan ko mi se me ko wutu pamflam o te woni ke timi ntia kra bi mbekum timi mi ti wana me fam wana me dukumasi no ni week after 3 weeks na obi frame wa akra say amasini utuska amana makumasi a utu ni akwai na bewu na msa ya de ba sem bi because of na wana ka che me say on plan wala me hia ni na pa nka sem se utus me cities this is system sending routes
ko be kuma ma me like won kwa take ko tina north dem ko tina fi but me tu na kwa no say dem ko tina north a utu ti member no fu because on the family house ba kom ya pamo no yes the same dem ko twa so e nya ya bobla no enti root dem ka kem me boss say e ja me sraw me no root awu enti handa ma ye na fata timi ma wuti okay me ti pa that dem me ha e dem e fem tu de me ha dan no me ha e dan no Monday ala na ko de official suntem enti ka me ko akwa program no kuma with 1 million awo ken basket so wutu je dem de bu ni be say se be kada ko manya message ama wawu ana ko nya message no wani monyam okay bu ni be wanti ase the more say some boy no na friend say when your boy na boy ni say on tu on fa akwa ne mma em sa ne njen enti mende me ba wo se root se de si ho bia mu mame o ka tell me say when your boy na boy ni say on tu on fa akwa ne mma na mende me ba no on ko tira boy ni nchen na te se boy ni se on to me ni root ni oba no ntena enti wan fa wo ba mra o no omra aha omra tima because you say ma ku ma Monday enti Monday be ba na eni e wo de be nya to wase ma me root e de ko ja ko race course na bo bi frame ma me warning na so Monday ko me ba Monday no o ku ma se no Akoma FM 87. enti ma me ku ma Monday na me boss ko kata wuti say root fa planning blast so root and say me boss as da ko blame ma me 556 adam we go refer by ma na say making what ma ko race course a ka de say bank bi na race course wo no na hunu na aka be say aka kema tu oja ko ni si e ho na wutu ko e because the boy ni se want to me ni wono ni akoda ne ntinanti eti me ba eti me wo pa ti oja ko so ko e no na ko ma me sister oba antuma na me sani akwan da na so sa ko no ko pesu me to so ha dan e se me ja ko ma me e wo Santa said in okay then ko eti 3 weeks ti man fona oro mu ton so okro mu no omo na frɛ me tete me say the we say akwan nka hutu no we me say yo odna blame you odna blame na be no odna blame no ena me ko ma me no mo ka say hutu say eni o wa akwan di da okay na je ba na wo so o ja akra no na me say me fo ma ni biem ko me ma na okoto akra atọ ya say akwa na wu man what you say e ti ka say hutu say se me ja ko na ma na ka cho ma me ma do wi o musa no na so mo so on for ma me ka tell which you say no ma me say the former we say ya ko police station ya ko sense asem me da kwa ma we to call me o ti ja kwa ne ma me ko okay ti ti ya akura no kokodi wo ma me ho no eno no oh entina o e ma ne de mo ba ne ya ka che mo sa mo mra na mo ma na e ha ye no o se san ya fra wo no wanfa ya fra bro afa ne nya wo ya fra wo no wanfa wenki e be kika ya adwena ma wo enso won ba bia waduru no enti no se eduabo bi wo se wo ma me apaneto ase aboni dua ne ho ne ma enti koko ensame de edoso me da se enti wenya kire ye mu kakra no mamuti brachira enra enko obesi eda bitim obesi ko yetu me asa me ke ofia enye hwe wodi ajai se ye fra wo ya wa fan se yeso ye hunu no kura ni bi ye hunu no kura ni bi enti no brachina na fe ye ntena se na ye hunu no kura no ai root wo boy se want to me ni woni akora ne ntena me pa cha oboa enu na ma bonti o keke oboa don't worry achina wo baba papa achina ye di koko be fi ha enti ye nyine be se hia achina ye beto aso ye be hu ba bia no kora ne da na akora no ye nsa aka no why pakum capsules oh wa baba wa di ani dia friend no work say wadru kura wie obeba why okay Rocket Clinic Limited wo Kumasi Alaba Abuabu station woni siko house no di hwani mu Rocket for na di pakum capsules eba ye bedum Ghana memmen Rocket for na di Janikio 442 ba ye
ebedum Ghana ma Ven capsules and ebua mani membe nyina bema was prostrate no wodwo so no ayase ye na hyehye no Ven capsules Metformin capsules bua ma mogya di afrusane ni padua mu otu aseju wiwiwim oda na dwa wutumi na arthritis mamu ye adwumade agudi fo mani membe modi ye Metformin agwakra ne abrewan mo kojogen Federal Connect Limited foi I was 0248 885040 0248 885040 also ubenya dupai bianom oba obemo no ahihye ye top chocolate spread fafa pano nimo na pano ne beya oda ma bedu pano say 15 cedis dia no ubedi awie na afa wodo katrema ko dodom watwe anso betim ya na wowie a eye top chocolate drink no koko American sugar bibia wom dada de oya ni nsuhye momodia na would bread no na would pa no mu dudu 15 cedis di ane ba ku ya so e mati better walk toilet better walk toilet Pastor Julo be gentle better one oh be gentle we are sexy yeah be gentle yeah gentle yan and I want we busy restaurant make us say your office I want oh the paper no we here pampo ja we find it you Mr. Daniels Owusu our finance officer asoko assembly was one fa kuma mu nsem ni agro se se and we send me message say wo didi wanya the pizza bi di I was saying and also say na say na fa no 15 cedis just over there flare ntuma kakre oh top there okay the flare ntuma sana Ghana there we banya bi our provision in supermarket bi mo friend 0243 033 0243 033 aye chocolate Pastor Julius Akwaba me jo super Nana Akwaba Evangelist Samuel Mensa Akwaba Nana Ire Sikapa Akwaba Pastor Julius yen hwe yen aba Ruth ena koko beba china yeah koko there onye difficult cry onye difficult na sem here mama mencha me sofo jima preachers and Thursday show na yen so of mama vero no so ton do kono okoko Ebenezer efie ho no junction so ma o mutie dwumadi pa e wade enhira wo mo I think say again akasa na me de boy ne so beba ne ntino koko na adwale ne side no na ase e kire madwen kakra oh say be man nware na say bia ya bonu dua dia oh say bi ho a no akwaye bone mi aka kye say bia udware udi so kan orede a e bia say ana say be say bia saka wa anyoma ne bi because anya common say tere o si che say o mpa dware akura na de me nti bi da mpa dware ne na 6 to 7 years onjutwe ne sen okoba be patch wa wo san na tina I want I can't think fa me just say bi wom table ni adane me na me ka to bi wom because again nse na okeka on say abante kwa bam say see o ka say okonya mpana e ma mpana say ontimi ene akra 9 months say 8 months no na wo akonya mpana na say be ma no say ontimi no wontena sabio akra purchase 9 months no what do you nka fa na kwa he na on so akoda na ama be ma no say jewoba waje ne ba wi afi na oh enti omra ye hu ne kura that's it mama ye hu so ono ne de na e no kwa na say yes so mu bedura ani ye be mu ne because what is and some of them no pa on the utwa so nyina on be so be twa so enti ye de me pesa me sere ne se omra ono ma me kura benya yes obenya busuani bia na se ne ma me kwa nya no obenya busuani bia office o ma me link omra because ono so obo yes o ma me link on so case won bi enti ono so momode ya so obeba na ababa yi akwadu a wo bo wo no ono momra me yi ano na on se link on kwa nsam kwa so ehu pa tre se obi a wotimi ka oba to afifi akoni sa no ato an ho se aware no sina se me ba no oba sa no ma na ko owi a oba ka se me ba no oba ba eti Lincoln no kwa kwadu ambobo no bebre no on se ma ye krom ha no se sa no ma we se na ye suspect se wo ba fu yes te an se oba kwa aware na se bia asa wo mfu aso asa na ye nkofo adwen se asa wa bana na se bibi e wo ho ntina wo pese obete ase enti Lincoln mra na ye ntena se na
pa ebi ya na ya mpa so ka saa na mum e wo botaye bi ababa yi ania mu bi sam kire ntina no ompese obe wa ne ba no ananse bi a wankasa na ma animu na wona ni tin sign bi Akoma FM ne du akire Akoma mu nsam kuma se de ba bia enti ya bo din se no na se de ababa isi akire no wa ma yi nwa no amanfo be kasa ne ma amene ko agya ma ono aware ne ba no enti no ompese obe kwa aware bi enti me sere ne nkon one ne ba no koko emra na ye ne ababa yi ntrase na ye mfa yi entu yi na entumi mo ma na yase enra ne messages ye ba omo se omo pen little kwaku current state ahwe ma current state ahwe na me nse omo so omo busa se aye me wanwa se nkrofo ani di akora na yes ma hedenti omo ni di eche ma nka nche o he woni se anye kuro manye nipa bebe na ye honest and especially sa programs say radio so na ye jijiska bebre na jeje enso enfa yes se fa fa nye ne wo so de ye enti abrochefo ni bebre especially amanfo buo mo mani adawo enti ama sede oso adwuma ni mu na o mo hu se bebia little kwakwa bi no enya me na me so adwuma ni mu ye so adwuma ni ma sa no de ya ya odese anko a ko dwane je dia wo odi eni mo I would love to hear your so adwuma matema ye so mu a ena nyame de little kwakwa bi do na ba bidu eye ya hwefo ni etiefo ni gina me giri se e chi wo ma dwane se akola because akola ti be mama enye sika keto na abo ho ka no na omo nso aboaye se ye ba bi abi kura mpa ko ye bedi na akola be wo onye ebusuani so nyame hwe ye start no reality go tese we ya de ko fa no chi no ya early stage akua city tiri ashase na entina enye na akola situation na enye na eka ya bo no kura di adanse se akola situation se aboafo amama na enye enti adu sana ama amomanya gidie bi se e wade betimi afa Akoma mu nsem so ene abadwafo so ama akola no aton ntina nkrofo ni di achi ntima ama ne nkyere wadwe kwa omodo omo ma ne sabi enukradia ti na di ama omo no ntina ama omo so ni di achire wo gidie se ye betumi aye ma adwuma na wie paye nti nyame nhyira wo mama na ye hye wo mo se na ya achina the current state no ebe ma wo yes na bebia sesie ne current ayi akwakodo because edu bebe na next can rashes ni na say ni na ekọ nti improvement ba na ye ba ya we na yi ne ho a na ya so na yi ne ho na on say na ye bigger problem ti ye na we aba sa nti ye go so gradually nyame mo chena ye the current stage no ebe ma wo mo no mo hu say efrisi eso mesi na se na let kwaku akwakodo e rade be hira wo mo so amen ti mo ana mo bisa no eno no ekua okay yensho Ruth and afa koko na kwajo ana kwajo okay kwajo ni biba dalo yere baaye kwajo fo hwe omo ye se suban ana se ye bibi ya be suban bi kwa me ba kwajo dwan no be su saa omo ba jare kwajo fo hwe ni ye na ebia ya ye kwajo fo nya mpa dwan ku jare da sa wu ku no je kwajo fo ma mpa dwan jare ya aka omo na eni wa ha ho eni wa ha ho eno de ade edi anko una se we aha we eni wa ha ho ho akua kwakua mo anya yi ho kwakua mo anya yi ada wo de kwa ade kwa mi ya ba wini eni bua paso won fa ni su condom so obe ni asise egum ye ni tofi roba ho eni na kwa condom nim amama bi hwe yi ye ni tofi roba ho ye ni tofi roba ho a eni wa ha ho eni ni su ye nyiri nyira adia ba nko asa yesa asie entunka ne mo ane nam ho dabi we ye tu obiafo sister bi frayam o sister mesira mu maame na oba hada no sana mi kunu de me fa so na yakuwa obi anti ase fisa me no me ya hia kakra nti sasadia no ya na ehame nti eya nanka me pese me kurukura dako nanka ye romantic kakra nanka me ase wi ya man nanse oyi
na o yi na ka ayefe but ni kru ntiase ontiase yes ha so a ofreduma ba na taade no e ma ne ye kokokokokokokoko yes ha so ko mo pentari fita na ye ko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  awo omo ha mu ho omo boxer no so na ye say pacha oh yes ha dwene ama bro ha dwene ko ama ye huna mani o ahuni die enti ama atenka no enkoyie ma enipa bi ama nyina aka ho ama bi dronso wani kwa ni mu the message me obisi Maa Akos, we have a boy in our house. He only baths on Sundays and he has a very bad smell. Kan yo osa oge guess wo ba ko wo modern mo no ye didi ani atechire ni ato ho ne ye de nsuo kakra gu ho ne de we gu ho into be hunu kan omo ni mu kan omo shu mu kan omo socks mu kan edam ofunya ne dosu funya no edosu edam ho ebon ehurehura na yo de shankolai ayankola anu a na adua na wode ne yakra no dosu gu ha na ade na yigu ha ayankola ayampanifo no a ahunidie mako yeti hai ebetumi wura ha pa na wunya hwere na yenyina se funya ahunidie mesra mo se wo motuom no se ebon a mesra na wuni ska wodi ankachade ye sei fankachade bebre kwa fakakra fa ho enso kura mekai enso se wo bom se na wo de fa wo motuom se emma ho ye kama emma enije ye de eba ho na ekankan de na me anim ni anya enti ayesa fina memfe anya enti mesra mo oba mesra obama se wo hwa na wo yiri ntumi nya so kama yie ma wa fa ne to ho na yi wo ho yie kama mano wo wi apepa nchenche ne kama mano kan to no sorry nso wo kan to oba sorry oba ya sani pa no na aya na efe ubenya sa oyira na ukuru yi wo ama wo yi wo hu shebi wo hu ne wo hu nyina ma wo no akra wa shepi ni ya ama wa monster ti abrabo imunu ba bi o boxer shorts nkwa ya to 27 aden 27 ni ababo obra na ya ba ya da yi brabo ni intimi to aso 27 sabre die mu hu ye mobo na mom kokwo wonsam bi wo ha ana baba wa root nsem wo ha mentiase root mentiase sa wutumi ni kokwo sa akotena na wo ba wa hu nu wo na chese ya wo bi wo kokwo mu kokwo di ya wo bi wo na kuma mu because one answer be catch say root be person me na wotena na so wo ba bia wo ba hyade me kire wo ene root akola no wo di ni ko gina ho ana wujane ho ana kokwo kofa na ade no de ni ko fie ana de maami age no na yesa na nko ni bufu le nko bufu odi nsuo begu ho odi be kire soro odi bi akire fom na wodi aye de obaye enti kokwo abimbi wo ha wusi na me pese me ti firi wa no na wo kire nsem ni mu kire abedwafo na wo kire mu kire atiefo na ye te nsem bi ase na ye ho da ye ho so enti mesra ba bia wo bia na adame lenko ani kokwo mi jira mo chi ba me kutan den ati se ba ma mesra mo mi jira mo chi kokwo lenko ma me lenko mesra mo mumra na mi jira mo chi Okay. So ko boyfriend ko ja Obama. Okay. Mate. Alaska Star Enterprise so gina wachi bare. Sawa. Me pacho to boss. Akoma Tobo. Me hu se no kure bi wo ba bi ntu bi ato afi ne ehunu ba nti tobo. Why? Akoma ntoyem. Enti Alaska Star Enterprise one more original wallpapers no ewo ho designs ne colors ne nyina no ejinejina mu pa enu ntime so se wo pe wallpaper nko ade a eneefo ani kire ba bia okwadumu a wo se me pe Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza na wakoje Alaska Star Enterprise original wallpapers no ene ye die gu ono na se wo hwe wallpaper ye gu ya a wotumi hunu se ampa efe pa wunya bi wo ho a we ya fe bo nya fe na akopentie na
akra yi di ade atwetwere mu na penti popo ne ade wonya Lasta Star Enterprise original wallpapers no friend was 055-411-4878 055-411-4878 Evangelist Chairman you aba kwa o airport runabout on Towers ma ensemi nyina na wiei manfa ma dwuma me bibibi se kankan we nyina timi atena ho fie nson fie nsia ene se no credit me ka se root wagini pa mintu se fi se we nyina se de wasi kansem we nyina wiei na wote ho no wa na woto aduane mani di wa na wokoye adwuma ba na wo diskana bre no wokoka wo so woni sika dance okobo ye kura no yentua ne ka yetua ne ka nso de ko ne maame to the for sika mani nidi no fa bi kwa no ko ne maame na watena ho a na kankan we ge say Christ 2 months esa she 2 months e onyim 2 months 2 months na ehye mu no wo si ade nso yare agu ho moja eba ho eye den ene otimi di yin se wo 2 months eye den ma ko bisa wo se ene yare wonya yare da bi mi nyare ensem no koko wo ba bi gina enti ye besrew nyame yadma wo se kina wo beba no nkoro pepepe na wa na be kire mu kire tiefo ene abadwafo ne yente wo nsem na se fi said the girl kika mi ensi so mame situation we nyina od wo fa nti dia nko a na wo koko dia nko a na wo no ho a enfie nsia watena kankan we ho saa na ne motom oyi baako no agya baako na o te ho na o hwe onko dware a na ne bu afu wo ye se a wo se ngaw o ma mi so dware obeyare na wo si ne ho saa ubusare se sabre na me mpem me masebinti ena me ye yebesre nsem bo ma wudin be matena na BBC na bia separation kura ba ya bususu ngui emema na nimu ase anya dania watwiwa mo ni age anya dia kankan nyina mu wadi twiw wadi atwiwa mo ni age afedie ba biew break kakra abai tie say sa 2 months oh yes o me hwa na wo na o yonko e die ni na se waka wo nsa nyu ni o so no koko kasa sese ai wo so konya ampra no ya ahoro kra asem ho de na 2 months be die ne dia ni peso so oti ba bi no ye adwuma wonya adwuma no diskara send o enti ya besre nyame ya adom okira etiefo ya di fu ayi nyadoma mo mienya abotre ne ntwen na ya hwe de susu ade bode ho no befa ye nim se kira table no beda Meda se Karasik Ventures yan ye de Zahara enupa no abedwa so nti wo pedre tu enem nsan ya de ase pa de kudeku a eye Zahara mission na G capsules no na wo behwie mission no 3 caps na wo de anom G capsules nim yenu anopa ne anwumere ensan se gu ba ho gu ba memo ekuro gu ba ho gu ba ma ho sansa gonorrhea syphilis no wo de po no ni nyina ebekọ one time kwekrekra eye Zahara mission na G capsules no medro yi bi ya package kwa brochire ekoye nsenkyerene mama sanyine ni age ho wote Ghana abekọ ese dro na shorty abrochefo no mjaw Zahara mission ne G capsules wonua num bi kone koto bi awie ya na enom udi mission banum G capsules no Zahara capsules de ye be masisi mu adwuma pa na yi strade ne yade bi e wosisie ne mu afi ho afi wo bebo adwuma pa den che first no sa hidi e ba mission malaria fever typhoid diabetes ne nyina no onum bi a ebebua wo bomodia na efre 0246 348334 0246 348334 an ma odosa na atu adapa nyame aduma memenda meba afie nima eware ewotema okay na ma we nyame aduma ochina be ma ne so obeba enti membese mekasa bebre na nka ade a ebon na abia ontwitwi ne sindware wetimi atena ho for 7 years sane ma me kwa no abepa acho no aba ma me kura abepa acho afi de ma me no na ese ebo onua na aba akodi no eyede na be ma no no na ka minim se be ma do wa odo da wa yamo anyina eyede na ohu o se akra 10 months ohu na nkra akra eyede na o se akra 10 months o se be ma no afi ya nya no ode nsem obo
ukra 10 man be ma se minti me ne ntina enti wo de na koma ne papa se on san ye odem biem ene wakofa bad 2 months bi de mi jindi koko na me no tete kwasi koko ana se dem so koko nya me adom ochna bra na nsem ne de bebre wom me anti ase bia nche da nkoye ma me fi se be ma on twitwe ne se endware ne bosses mu ne ma egugu ne be ma ho kan be kasem ne ma egugu ne be ma ho na ada so tena ho ade anyim 2 months de ensem wa eni wa ha no de ano e de ene ye kan ye no se ato ada panti wo ho me na me hwe no be ma na hwe no e na afa de akwa akodwo ni ma nya me yadom ochina ye time asuntu de nya me yadom ocha me twa ma be ma na nya me ensha papa na na yere ene me nua ba koredo betrans ye na de mi suru gujem betrans ne yenkwa oba koredo oba memu ahew ye na Maa Akos fa mi wura mu a me da se Area mu ha edeba akoma mu nsem dwumadie so na Piwak Natural ene ne wahia yedi enkomo free sabre ede ekro na original ye ne wo edi nkomo ede afa apomden ho eye 3p garlic mixture ehun nkomo ena yedi no awie 3p garlic mixture medofo ye basa ye no di nkomo bebre efa apomden mapa ehun enti wo ye obi a owo fie waye no phone woni pedua no enema enkoye emfa emmaw ase etoda asa wo yare nso wonte apo sesi a we kra se weda ne mu aye nwunu no wosibue enso nwunu kra nyade a metumi adware bida gisenso hie nko a medofo eyesa na asa wapomode no niema enkoye ewo se ni pada bia wotumi ye active na wo ho eye den edi se kwabasa wo ye no phone na se enyare wa bi hyehyehye ni padua ni mu a na ewo se onya adu papa bi te say 3p garlic mixture ena wo se Maa Akos se yemfie no nso kwa ni mu kakra ye maame ne ye papa nom ne enua maanum no na empo ebe ni padua no enti utum se obu ho no mu a wo si so na ne ho oden pa enso odi be emfie aduonum de kɔ no na asene mpom no na eye mre enipa sa na wo se da bia wonya 3p garlic mixture edi si fie ho ene wo simisisi ene wosimachi ene wosimi homiensi so obi kura timi kasem didi amemmen ehuna ne nsasi aduane mu etibidofo sane emenyi na no ene miti ni akoto aduro di abre no ade achi wosi afe kura na ye kese se won pese obetu sika de egu a wodi akoto 3p garlic mixture fabesi dem ho masa nipa wonya emfie be aduosia de kwa ene maha wochina maha wonsa wonyini a na entini no said ya woya abaya abrantia betumi atumirika akwa aba no wontumi nye sabiem emoja no so ntumi ndia furu sane yie enti se kwabasa na yade ehihye ni paduanum ene yenkomo ayedi ede free 3p garlic mixture ana Piwak Natural no wodi de kaje number no ne friends si a enkomo ayedi se wo hawbi ewo ni paduanum wodofo bi eyare a wodi friends si a ne no ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 and tell ma odi hie bi enya no phone e wo so nya du papa bi te se Piwak Natural 3p garlic mixture na wanonom na aboa no na yenhwe ene yehwe wo bia emoja ntimi ne afuru sane yie ewo nipadua no edi na ebemu wahu no ana adi na mekwakofa wei edi aba obi ho no asia me de pintin bia da o me aduane bi obenya bia ne wodi me do full time sa ba yare o emoja ntimi ne afuru sane yie anopa obi ofufuo se twon na wawe awia fufuo twon na wawe enwumire fufuo twon medium pewufuo pa o na do ni paduane wo kun ho e wo se wonya aduane wo se ntine wo breakfast ye wo lunch ene ye wo dinner ene ye wo supper so wa hom didi yie ai me de nya abrofo la na me be fa so ye nka se ya abrofo de didi yie wo didi yie a emoja die fusane yie e wo ni paduane fruit anase nnuane bi kwa ye di no e bo moja no e ma moja ne ye kama it is when didi yie a emoja ntimi ne fusane yie obi so onom nsa bebrebe ye nse wo bi adwuma na mom eya atete wo niam so tete so na ensa na wo nom no ankofa haw amre wuntine no mu
na saade ankode demu na wɔkyena bi no emoja no entimi anrane yie ɛno akora papa kan sɛ me wɔse wotumi de apɛtɛhye nam ayo wohwie gu so ana nam na no so ho enti kan ho sɛ onipadua na bɛyɛ wo dɛn ɛkɔfa haw ɛna de abrɛ wo afei obi a wɔyɛ kɛse aboro so wɔse yɛ de efie de saa na ɛteɛ enti ne wɔ renam ne wɔ didi wɔse ma yɛ kɛse na wie enti ɛmfa me ho medɔfo ebedu baabi ne mogya ntimi ne afurusane yie wote fa akwana woda wonam a wontimi nante ompabo atimi wuro unhu hwee enti wɔyɛ kɛse aboro so a mo ani na hɔ na ɛtete wɔde die so na num aduro bi te sɛ 3p garlic mixture na emwa afa obi so ho no mu a wɔtena sɛ ne wɔkyinkyim ne ho kana na yato so sɛnke ɛbɛtena ha yi wɔnyi ne nan no akrakyesɛm ne mabawasɛm ti wɔseme de me premani na wakana na yato so emogya ntimi ne afurusane yie enti wo sɛ bedu da bi no ɛhɔ na won sai tititi na won nan ne won nan mu na won nsɛm na ayɛ nwinwinu emogya ntimi nkɔ yie afo bo sɛ wɔ ho no mu a na wabrɛ sɛnka Maa Akos betena ha yi active yɛ adwuman na wayɛ no fo woyɛ ho hwe anya yie medɔfo wohia 3p garlic mixture yɛ nkyɛ wo sɛ numaduro no nko a na emom yɛ kyɛ wo sɛ enima bi a wodu nipadua yɛ nso ebetumi akɔfo haw ɛde abrɛw yɛ number ne nie ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yɛntie adansedie ketewa bi ɛwɔ ha me say kacha papa no ye dro ni say me say nyame nhira no wate me yale be ye 15 years ni anu dro da me yale be ye 15 years me am mbo abre wa ye me anso a me ababa wa wo su ma poto abo abre wa me 90 sister me no mu nyina ya me ya na me na ye titiri na me hye papa kwa na me na fi mpabo enu maguo me nte me hu we tv so na me say ana me koto edro bi na me no because me ye bubu eguo asam na me ka kira wo no na me koto edro no ba ko e si 20 Ghana bo na me nya skabo nti nipa no me na man ta esidi me si me so ahwe bia na anjeme sister na me bo modern num ba ko no bo mo num ni nyina video me da because do wa no mo say me ba bi nyina ye fom na ma sole because that me num ba ko wie no ese me hu to me nso na edo no eye mbibi ese mewu ese na aye mbasa basa me timi didi me timi num nsuo binu ba kunu wie na me sa ko to ba ko ka ho no iti binu mu half wie na me twa so me se da bi se na dori ye me no e na me bo me no funtam no na me no funtam no ya me ya na twimi sa de no ewo me ho ye me ya dada ba me nya no aduro ba binu mu we no na ye me ya pa na me se eni me kokoto mo jaduro bi wa ho na ma no na ma se e be bra se ana in fact sister binu mu aduro no wa ho me want to me say me can dada be fe me sha wele wa me want to me tripenu amma me tita me to me 90 kama me to me 90 me ababa wa so badre wa mo no it see me to me 90 kama kacha papa no ye do say me sinya me sha no ai kacha no e fe me tita ka kasi say this aka say na me shano papa me kasa fi sawom sam kasi say me si ya me shano wa sam yale edro ni me ka to bi me obi bisa me say na de edro na wanu na wa Chris me pesa me uto mi wie na me de konko na chense we na me numu ile sister me want to 50 years ni me ni an uto da ti ka che ni pa se me na say na me shan why na boy tura me se me ka tira wo no edro ni ya papa yeah obedisha nyame sira mo papa tensa ka 3p garlic mixture na sa me koto e ka me to atwene obedisha on se me fuso na sabe pressure so je ni edi akun na mo keka so me to bia no bi se me si me numa duro no me hu ya me baso aseme na aseme na chama me se private bia me call ye no na me ka chama cho do de da bi ne amwa me na me je so be ma me asemo ka na se do no bibi wo mo be boa ye pa o ya me shira mo
enti piwa kana cha Maa Akos se wate wasum wenye omo ekofro bi se be record ma me bia o enye we mu nko na edi adanse o dito enye we mu nko na edi adanse mi ya ba ko na du adanse no ebi kura ba bi free ye e fie he ya yeah it's a doctor Fedro ni na say e be ntokwa 3p garlic mixture medofo edu ayen fancy jaso bibia ye natural vitamins e wo mu no just a one garlic just a one garlic ye ni ye ni pedua ye kan say ya wu ya kan bom wo fa na abegina ha no ayo wo fa any doctor wasum a o I said ye babu mi o e say am Fedro ni bi ama eno obi hia me take kwan no say edro no man fa bi ama ono kwa do sesahwi eno okoto bie na ye no etimu na modu hey fa me de mam na say doctor nyamfa bi mai ana wo de kokurom kotobi me pa cho ye number ni nie eye Piwak natural 3p garlic mixture number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Freyansi sia de eye wo bia wo nipadua ni mu wo de freyan doc say ni na eye me menum 3p garlic mixture menum ne say wo de me enkyerɛw ye ne wontonchia sa wonum aduro no na wotwe me no bosome na sa anye wo a wote sa me kasa abaje usika ye de usika be ma ye de ye metum futuro ngwani ye di dance ya fere edu papa ni ye ton be di wa dance ya ye fere we chire sa eye 3p garlic mixture wo de bowra pharmacy any herbal center biemu me pa cho etoa ene hyem eye toa ene adro garlic kokko de aton se de wo hwe yen e wo tv so ntu wo de friends si a ni eni nkomo number ni 0248 92 88 24 edru a wonom a ebedi kan yare no ansa na wo sampa ohu ato that's ne yebesehia na me ensha papa menua ba ko na du se wo de aduro tatahwe abrayen 3p garlic mixture eye edra mansan age atomo Joseph fashion awia wo no na apam atade kama ede ahyeme no Josie we enye ready made we no eye atade ye hyeda apam a efi Joseph fashion ensa no abrochire ba bia wo bia no ma Joseph fashion empam wo ne magana ye bepam ni nyina de ma kama wo mmoka ye de atade ne bre won so a wani ebeji ho entomo lazy obibia wani beji ho ye pa wedding engagement party during dinner we bibia no fashion Josephine ensa na unu hu de biara eda owo bom so wani meet me the sports and edition mo Fred Joseph fashion e was 0243 433 465 0243 433 465 enu ntino Josie ama matade ahyewie no na shize enso ama me regia me de behye na fei ahofe no anasa dress no awie mudie shize ya Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil enedi enhwenemu ope konro yibi ya chese wodi behye aye cha wodi sha wobi ehunu se ebia wa hye rig mpo ana rasta yibia wodi behye mesh yibi ya wobi ehunu se wa hye rig no eno ena shize obeyo ede amawo ena enwi pase ibi nso ni nyina no obeyo ede ama kama eye shiz hey Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil edi hwani mu makeups bibia pedicure manicure sister care father care ni nyina no obeyo ede ama frɛ 0249 155 776 0249 155 776 na onso waje rege papa ewo ho na Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo semenka cho se bomodi anebra brasisi a ope awo awarefo mo pe awo mano nya wodatwene emu awade enwu bomodi ana ebra Dr. Mafo Fertility Herbal Center ewo atonso esreso atie bisa abase ye ben Presby School no ubenya awo ni bi ubenyi nsen sanso no wawo na so oba no ontumi enante wunya Dr. Mafo bema oba na nante friend was 0244 411099 0244 411099 ene obenum drink ya mano enye SP citrus pan drink ya de sugar
nim flavor nim color bi nim drink papa wo ma eben manya hoden wo de be serve wo wedding engagement party adore no ase eno eye SP Citrus pan drink no wo benya bi supermarket any provision store bi mo na uko M Osaya Koto Enterprise Edum Pizza na Sachi Trading Enterprise yane Abinchi VIP packing ya hwenemo Pedro Frabo Ventures Instant Estate ubenya drink ibi frame 0249 017302 0249 017302 nama wonsa enka wo de na unim sese no yema enura na yema unupa yema clinic papa na unim ubeko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na one prostate cancer prostate enlargement enemu sanya de en wanya ana oba wakosu ekumenum eni emergency repage pateku fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria anasa ulcer upe clinica ye won fidie na ye wo a doctor for ye wo a doctor from bacho ye try ho aba ye try ho aba sia no hey enne die besi hwe wasaye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho umbu ade wa ho woni me ye bibi wie ye a me frɛ wa wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na won so ma me gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa eka ketua bi nanka me nya hwai ka fefe capsules awrade na me danase se manhia sa dro ya enka me dwonso wi a ne nsufita bi di akire oh kafra minim sa natural seka fefe capsules no oba na sekeka no ensufita bigu no eni oba oni atenka etu ase kra she ka fefe capsules no scent mi ko pebia to sesie yani haba ne korenaka ba ne Fred Mens wo kumase fre 0243105904 ka fefe talala feel every taste it never spread top chocolate spread every day it is our drink top choco instant mix it's 3 in 1 and tasty too made just for you and I top chocolate Top Choco Chocolate Spread. So when you be for bread anymore, I'm gonna come say now Top Choco Instant Mixed Chocolate Drink in Sway. And 3 in 1. Edge at to phone friend 0551 033 033. Top Choco. It's chocolatey. FDA. Aji ejedi in cratway atu. Me wa pomudine samsora no pa. Me chentre me mpom yie pa. Meduane nso breakfast, lunch, supper. Me didi yie pa. Me nya brenso gima ho yie. Ade anka nansan ebe ha ma adwene eye koko. Eno na madam Fokojon kansa kyerɛ me adrubi. Piling capsules ne piling ointment. Jawajo adrubi ye adwuma nkasa. Bra me nom piling capsules. Na me de piling ointment strastra me koko so no. Ma de me ho afri koko bia ho. Enti sɛdeɛ koko da ne ho adi onipadua mu bia. Fa piling capsules na fa ointment no strastra so. Wa wie kra. Ubenya piling e pharmacy, herbal shop and a licensed chemical shop biara mu. FDA agye adwade nkrato yi atum sɛ ɛyɛ. Akoma braha na die na hye woni ase wodi adworu mi nua berma ya wonti wo hujai kure akwa ka se bre bi atwa mo na stretch marks awo me ho pa pimples no na wo kai yakro no nso chicken pox ene na nso oben no wo kai wa hye no nso se me skin ashada ya fresh ti danjira wo hunu enti akoma me secret nyina ne Ernest ointment asiesie me redi ankasa eno na atumi white ni nyina ase a amente se onia berma anti me hujai no akoma wo ba gye de se Ernest ointment na ma me chiwie afu aye promeguma we musa trecha akoma yi sa ne be na kura wi me de fama me oh wo de afa kwai ade ho na wo hia Ernest ointment yi wo benya bi atu aton wo ba bia wo ko drugstore ne cosmetic shops mu a enye na sa wo pedudu atu a wo kan shi drug lane ana fra 0276537701 ana fra 0245079915 dudu bia ba bia on sabeka Ernest ointment who of secrets. Yeah, mama kwa badaba Akoma 87.9 FMT na mekafo Grace Gift ama kuma say wanum ehwo ewo ohim school junction wa ohuma ma from Barakasi Road ena enkran wo new Achimota
Petroleum Bungalow on the Family Life International School and a day and Shenmo Frey 0543 320030 0543 320030 na ekwa no mo ensure kama 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 odini baby afrefree Mini aba ko ti aba baby wo fa kwata papa mini aba ma so ma santeman pon Kofi ase no tankwit mini aba da bi ade asenfo fro ba da bi ade asenfo fro ba na mi di se obi o wo the pressure bia no wa sere kakra ma ne pressure na ati aba fo papa mini aba ma me emu aba so o de magaja se wo ti say ya titi ni ani tifo ni ti o na me tia isapia wo Kofi ase police ma oni na na abra to no so asini ba pe ni kodwadu mesin ba me ti o mo na mini aba me de mu ne se oba no de be ma yi ti nyina na wo da so say di be ma na chi me de mu ne se na bibi wo be ma ne nchen oba ne pese wo di free be ma ne nchen asa no be ja be ma na chi die be ma o se bi wo ju twiri ne se be ma wonni ni huni na woni na trans ya wo di a bi aba na mi susu ba se bi oba no bibi wo be ma ne nchen o pese wo ja di konfi be ma ne nchen e ti na wi nyu oda so che papa be pa na be ma ye wa the Bema you win now, a power, and the Bakuta chase you, the Bakuta, Bama Bakuta Mubu. Now that's with the any word or cra, or Bano, Bema, and Diana, they send a new dinner. It's just a Bema or Baba, many about the Mr. That you won't be ano, or not a canyon, so you to be, that's many about baby. I mean, and shall for quarter papa. NS about industry na the NS ointment abedwa so hye so ema me se eho a ewo tim wapampa mu na yapa koko anase enka ewo ho ekoro na ntemu apropro be ma oyi na bodwesa na ensawansawa abego se prekesene nyina no de wunya NS ointment wodi ni ba bia frefree tobacco je mire na ho meju so champion brofen kwa mo highways no asibega wadre Council. Tobacco. Onima wale so ya woni ukuru tuwa se ukuru sebe onyale le siapura we so yo ba pa e ka boko bola ho obenya body three mo bro okoga na mjana handbag obenya tia ma efe so na wo se ne wale ana body three na wonya boy se wonya bidia ya kai e ba no wo yibi so obenya se bi o da bro body three o gwara handbag ogwo body three mo ko se makra Medazaba papa champion brofen na wenya NS ointment no kokko sra tuntum star chocolate color obia sra be masra obasra akoda sra enu nti wenya bia na fe wo mansaka awake natural capsules na ebisi immune system no be ma waye mrempem wo de boss wo 2 minutes no da ho oba wo prostrate wo appetite ko chese wuni appetite wonu ato wo oba wo fiti kromu enam nsan ya de white wenya awake natural capsules ale within be bia free Marco Mira you can tell me Diani ko jipoku ni kase flat smoker and papa ya chia to fo nyina and cool or atosuboku the glasses the be with you do medino o si ami sia and no do medino do na ka maka se uti ni abano asimo kana emi adama na ompeja yare da e bi a sia pro ompeja re nya umotumi na fu also about as to him o ti bi no tun kama ni kure we be se emi abema so so sare trebia o mo bani ansa o fi ho nye abema de ompeja yare se o si se sa o kwa sento kwa tu se na emi ma o that's Insha papa 0322498035 0322498036 and 0322498037 na Osaka NS ointment no na Osaka wake natural capsules no na chase watumi enu se bibia awiemu die na ubenya dodo mu atu a enkran okanshi drugline kinso keba repair ventures tenated herbal baseline pharmacy nisi pharmacy and a rejoice kofoduafo monko gapson delight drug right bino ehonum benya bi ene nkoko owusko bi hillside and a bb pharmacy kaswa for nko tribe of judah kumase danieba mistieba kolinakeba habme and afe kriske freyera ernest ewo 0245
079915 0245 079915. Hello, we didn't baby afrefre. Maa Akos is video. Yo, see kwani yakwen. Let's imagine say Obano kan ho bi. Wa ko kwa be na vita senko yi. E bi anti na o so tra ho. To no na ma be ma na ye de wo. Let's imagine say. Nyame ensha papa na Fido quick loans de onia enawie epia na opebosia gawuta ganama e de akwa ye wade bi watoto ani awunya bi ai o de obomodin akọ Fido app no download di Fido app no e wo Google Play Store na ubenya e free 200 Ghana cedis na unya na afa ye hu se wukatua so ani a yetumi ma 2000 Ghana cedis square na wo de kwaye adwuma ni nyina so wo valid ID card mobile money wallet no eye active na enkodi bank line 24/7 Fido app no eye adwuma dial *711 star 999 hash star 711 star 999 hash na say wo so wo dem na wo saka bosia ne bi se sia na wonim wo twio so otwia ba pa dade o amasaje atumwadro usisi na ya oba be ma enem nsan ya de eye white ukoficha wote ya koko pressure stroke anasa ulcer unya otwia heba pada Dr. AJ Dr. say woni ahoto watwia no ensan se wo yegum ehunko atwia ne se wo yegum say aba ne to enunti bomodia ne tieme ma onsanka otwia ba pada no ebi wonu asue ma ne ye dededa watwa no no ahwegu wonum ebebem se didro na chese manonom Divine Opebal Center wode otwia ba pada bai no owo makro ebusuakuru waja ahye frɛ 0551 228281 0551 228281 Dr. J number no near also yasinema yekofa course no eye Ayona pharmacy or the piling capsules and the ointment no abedwa so kokwa hwe wonom capsules na the ointment no etwitwi ba bia kokwa ni wono ni nyina ebepro egu wo pe piling capsules and the piling ointment kokwa hwe bia friend Ayona pharmacy e was 059 721 059 721 6047 na Emma wonsa enkabi yebre no ayebi yentumi emfa course no ebiem ebusu pani same echampon eba baji adwa na fe odi agodie mu nsam ye kotwi babreman ato amso nyame ya dumu a okira ye fiada eye boja ye amagane magashia ye behuna magahoho between Ruth and afe koko ye behwe no kure wo mu. Feel every taste.